tahun Aboy huralata mulaya ke. Ngaling ka birison unsur na yang paparan niya puta mardipos na ngaison liling opu marbona opu watunu lohot perwakilan na sakuta ima pa apul panitia na huta ngaling ka birison. Jadi asa buhita makatahatai manaringot ya karena kurang sikop mungkin di rohatta boy mahita makatahatai dari hati ke hati jana dengan orientasi bahasa kot hita dengan di parsawarata di parhamarang giota songon dari huta sinajulu songon lima jauh lala songon saotik songon kata pendahulu senau sabay macam motivasi buah asa boy bersatu buah kita merasa ada peparan putar sahaja itu tak lepas sama josian hita aka hal-hal na mengikat diri kita coba menjawab makatai secara bangun secara ilmiah buah kita bedah jotong persoalan dari hita. Songon perjulu na hodokon di hita di kehidupan ta najulu di sigotong ngruak putta sadada tu sigotong. Jaladung marpinopari putta sadada tu sigotong. Sahatu nguluni akka oputta pendahuluta satu hitam muse mungkin arongkah hal-hal na terjadi di ngulu nasida katuliturian na mengisahkan kisah-kisah Nyoputta. Langsung mahita to the point mengenai aka pertuturan do tarobo naso sinkro di hita. Perjulu darok kita nama boto sasitong na turi-turiani manang na cerita Nyoputta Raja Boksu dohot hajuruan secara persis ala darong beri hita saksi mata saksi sejarah darong jadi artinya di sini hitan waeng mularu kita begi-begi sian beberapa sumber-sumber mungkin yang sumber yang berbeda mengakibatkan adong akan cerita na berbagai versi. Berbagai versi. Alai anggo pada hakikatna kita dangarong maboto be nasa sitong na sungod dia. Alai na jelas taboto ditiki ngulu Nyoputta Raja Boksu, ngulu Nyoputta hajuruan. Ayo totu martutur do nasida. Sungod dia pertuturan ni ngadi waris sobetu hita. Gimana ta pertutur sonari. Jadi mulut etong-etong ne raja sian hita tu generasi ini hita major paning main kita na marang-marangki bison nang satara do ita sudi nang dison. Sahat tu opu hajuruan walu generasi me. Molak salah mangetong dah walu generasi rai. Kadang coba. Kalau satu Raja Boksu 10 generasi. Tak kejadian. Betul tulisan. Gini gambar ini semua gambar orang tua ini pun. Ini. Jadi, istri yang masuk on. Pak Priska. Jadi diwaris sebetu hita pertuturan. Nata pertuturhon sian nasida satu hita sebanyak walu generasi. Alai memang laos diwaris sebetong berupa tarobo. Sedado tarobo diwaris satu hita. Jadi rapsudi do hita borhasia kuta maniup tarobo, manakui tarobo. Saku-saku itu sulion, termasuk maiba.
Itu dia manak ko yon. Di Taroboi di Suraton tu anak ni Raja Boksu. Kan itu. Nah, jadi manang nasongo dia menajulu penulisan yon, manang naisi manurat, manang apalagi noto be. Alain jelas ditulis menor di sekitar tahun 60-an. Sebelum Dokter ini nih kan asing. Yang lain kan. Halo? Nanti. Sebelum membangun Tugu Puta Babiak Naingol. Jadi panitia pembangunan Tugu Babiak Naingol mana menggagas hasa di Suraton ma Tarobo ni anak ni Oputa Babiak Naingol natului. Ima surungan langit sahadatu do menibuk laut. Di Simon jadi sekitar tahun 60-an tang boto mulu Tugu Puta Babiak Naingol tahun 66. Berarti sebelum ni di sini digagas penulisan di Tarobon. Nah, sebenarnya masalah anak kan di kita bahasa dan sinkron. Bahasa dan sinkron Tarobon tu pertuturan na berlaku pada titik I. Bahasa dan hobar tu pertuturan ini di surat Tarobon. Itu bagaimana masalah tu kita satu sadario. Nah, cuma memang bahasa dong di surat Taroboi bahasa yang dicek ulang. Dupet tong di tahun-tahun 70-an ini Komensor ini dicek ulang oleh amak dua guru setabi hukum sama guru Junias. So sudah sosial kan dicek mon. Nomor 10 nomor 10 turu au sopang ni nama dua guru Junias. Au nomor 10 dua do ni udah persosial. Bahasa songonon. Berarti merudah tu au. Nama tu sama gua guru Junias. Kan itu. Baru dicoba nasi dah mensosialisasi honon Tarobon manang na pertuturan na berdasarkan Tarobra. Pertuturan na berdasarkan Tarobon dicoba mensosialisasi satu hutan. Lain di hutan ditolak tertolak. Jadi alanyo siga na dulu di hutan keparadaton perhamaranggion parbalohan bahkan satu gereja. Satu gereja di hutan. Sado tu tu segala sendi-sendi kehidupan ini persaurat di hutan. Secara singkat rupaning binai majo sado on nyalaman on nakpe mungkin dang begitu besar efek na tu iba tak songot tu generasi ni bapak tak. Alai di tahun-tahun 80-an gawe dingga mom se pertuturan on mulak tu songon nasomal. Maranggi gawe maranggi hiama gawe maranggi matong baruda matong maramak tua matong. Dak songot si tahun 70-an ni be. Mulak mon tu nasomal. Lau si mata buat tu satu sonari. Nah, tujuan ni panitia kan pahoton nang uli dadat tunwaing maneng talestarihon melalui pengabadian dengan cara mengabadikan Taroboi di Tugu. Manang na pertuturan ini di Tugu. Asarong prasasti na abadi si iutonon ni akapaparata tujurannya rio. Atar songoni manoang songoni visi do misi ni panitia. Jala satu saudarion ngambar dalan. Satu huta pe ngaribain saluhuna merdara do ruh ni hamanaton di parhamaranggion. Artinya sudah diajak kompromi sampai di huta beberapa kali maka saya merang rapot taring utuson.
Jadi nanti kimul kami dohot apara opurut apara manilutain dohot apara Pak Septa dohot abang Pak Friska tuta kami naopat dia marsi pakatayo rupaning songon putusan titik ini usaha matehe konsep ni tubuh do konsep ni saring-saring nyoputa nanek sepatu pota ima songon nok taboto bias songon nong beredar di hita konsepi ni sahaho de di huta jadi ro Pak Chandra anggo pada hakikatnya ngasih tuduh kami di konsep nabinan di pangarato ini dari mana lo alai unang jod pitor tas tempel ai boa di perjalanan ni waktuan non sahat udah bulun ro oputta mardungo-dungo itu dah hatai dah ai boa ro oputta mardungo-dungo jadi unang jod tas tempel jolo konsep ni nabinan di pangarato ujungnya singkat pada saat ini diputus semua kejauhan mau putar. Nunggu bimatik ini udah silater, udah Pus Cornelius, mangguguhun ikut jauhan putar. Nah, habis ini duhul matiki ada orang dari Jawa putar maka tayo penasida di Jabuni Pak Denis. Jadi urutan nak secara kronologis upasa macam tu pun sakuta ala kebetulan di Pak Katayon setelah dang dohok behami, dang dohok beau selaku panitia. Panitia di huta, alanga tapi panitia di huta nama mangihuton Pak Katayoni tulu mang dapat telinai, tulu hari naik habisi Pak Katayon. Jadi penasa mas tuang gini bapak siapa? Manuruson, nak ini anu duka bisa kami tikenaro kami nau Pak Sami dan dang dohok kan di huta. Habis ini makatai mamu di Jabuni Pak Denis. Oke. Atau orang macam dia mulai sini mesti terus satu pembicaraan terakhir satu nama Jawa Puta habis ini mesti setelah Jawa Puta. Atau orang mau kronologis. Baru empat orang. Tapi yang kita. Oke, kaya apa? Apa nama Jadi orang semak tu selalu nak buat abang ni akap paradi berperison na merjupi dari apa nak kion. Mau lihat emak. Udah kami hibat-hibat kita selalu nak. Boy makatai hati kita di lawak ke pertulisan paling gatul selalu nak tengah sekabi. Jadi memang tikos doi. Bono naro na perjolo tuhu ta abak siel pak abak siset ta si Priska dot aparadi ba. Pas ditong di terima aparan iba abang silutain. Memang asal diri yang dotu sih. Alai memang keputusan lu bagi kabar di Simara. Jangan naik kondisi dua nak kiningan kesimpulan nak masih sudah konsepi. Ima taringot tu puta opu talada tu baru tagalung oputa martubur baru tagalung oputa raja moksu boru tabunan ajuruan boru 5 juta boru silito ngado boru tabunan alai memang tikos doi do pasarna unang majo sil tempel atujuan na unang majo torni tuon na tari dora mana tahu marbuah-buah tai kalau pada terus judi jadi era kita dari huta tauluji di sini kandamati alai ima ora kebertikiat cibata jadi di sini ora rasa laksana tetapi naung gabil terpilih panitia di huta laus di bagian tikidi jadi trauma tikini buah-buah di roha siap boruta boru sahalada tu ima boruta oparan ni pubang geraja Roma buah-buah tu kita manang manggokon kita ima dina lawa masuk sarik-saring na sida ima burutay na burutay jadi berpumur kami di sini kini di Pak Denis di Bacimangora lawa mancar 4 tahun
Jadi ngarigab di pagkateon namin kini taringot to puta puwang garaja panguliot ta managsunod dia parlaut ta tusaan ngaringab bay alay kusang awak kami do di simak katay taringot tu kelanjutan ni ulau tau. Di sini kini na berdebat kami rupaning berdebat secara dengkad orang na berdebat dia. Artinya martukar pikir kami sudah di sini. Bahkan sa peroro bapak presiden di kini madok ala ni hamaolo di mi hamaolo di sini dok ni mana. Molo sorado kita kena di usulan-usulan mana konsep na pangaraton din na mana. Mamol kita sudah di mana. Alay mo dati Roma pada niya para ni bapak ni secara madok unang maju mikrosoni. Udang do pihak cara dia stimput ta mikrosoni ta bertabu na mana. Atong atas mo di mabenota ni kuhan marupani. Uti may dan ada berita turun sana tu sakak na dinan naon. Tabay maju guguan par rumah tangga kita. Peparan dia putar saya lihat itu natinggal di hutan manang di bawah apa gitu. Ini nama. Jadi gak bisa kesimpulan dari kami direjumi rohani kini. Jadi dungi ulan juto kami mau jalan orang mababon nami tu wek kami dorong banis dengan iuran angsuran nami kini martide dos rohani kesepakatan nami 150.000 per rumah tangga kami. Peparan dia putar tinggal di bawah apa dalam mikro patok ko selesai yun. Ito rilabin obat kesepakatan. Jadi ini lanjut matong tahatay si sulit kakonsep-konsep mangalanjuton akapagkatayon ng diari perjuri. Ima taringot konsep na dibuan ni pangaraton. Memang tongdoy mula umselisi na madok asa bulubuin yan taparo mauputay si sulit akapagkatayon diari na perjuri ninda. Jadi hira selalu napa para nyukutan dari huta baru sudah naik dari sini. Mulu tu hipe lagi kebijakan terbaik di hita. Lalu para otak putih yang berbobuan dari ketuk nanti ku selama kata tu hita. Akadia dari gani bagai sebelumnya ikon uluat kan. Jadi saya mau tarik tanahon jalan tapi kiri jalan tak udahon. Isi alain memang isu hidup kata iyo di sini. Secara umum, peparan putar nama bor pangulan di Huria manang na aktif gabi situa peon manang gabi Huria na di Huria memang sepakat na tidak pahamu maju na mangulahon ay manang na wahoro manang mararo paling ani sungonot na sida bados do tahit si sudi sa peparan putar babultu kami pe mangulahon batole manulupi mahami di siya era sungoni maru panik padapot di si jadi sepakat mata ulahon ni lau parohon oputay. Jadi dia na obat tu tengah tu cipta sebetulnya apa tu pada urisi. Alai obat tu tengah tu cipta. Kita tabad. Alai memang itu huruf pendek cerita bah. Di sini memang ada sedikit cara jelas dulu. Molo penon jala ilo na tabang itu. Saya Roma oputay lau merbuah-buah martona na ringgan. Ihatahong makan na ringgan ni. Nanti kosi ikut do uluata. Dan ngarung narugi ngarak marutung do hida selalu na paparan yung kita ikut do uluata alay mono soro warna masoro manang nagabi hohom dang tatus manang manang do bahulala pemula do hida tu konsep nang tasebikat nang imarubaning kan bajadi taulah mapedek cerita acaraon ba memang napas tidang adong ro oputay na lau paburohon manak pabuahon. Sehingga di sita tutuk mapunguani tabay magkesimpulan makatay mahita tuari masugot lau pasipulho muse. Ima pakatayo di si. Ni anak kasi bagiat do ngadiro do langsung malanjut Panginoon tabu kesimpulan ninna. Oke lah alongan lakaneng murum maingat nga dua bolas kini arong makaneng murum. Titi maari ninna manangadiga kita merpungu muse ninna marwani. Jadi mon huti di hai maha ari mesti kurang lebih seminggu naik sani merpungu lau pak ada ponotong. Jadi di si secara umum hampir hari lo kita sudah sebetulnya peparan yang puta di si alai memang bolo bapak ni si cara dohot bapak ni sibuk bisa tonggi memang dak hadir. Alai hubitami masa ada kesimpulan di si imana madoko konsep nak kini ngani
Naungga bisa pakat kami selhubna dari sini madok. Ima nanak si paturi taut, si paling tahun. Ima mulai san oputa. Ima opu sahalada tu boru huta galung. Opu martubur boru huta galung. Oputa raja boksu boru tabunan. Oputa hajuruan boru si majutak. Boru si litonga dohok boru tabunan. Usai pakati kami ngasong ni pakate disi alai uro wasai mula do ke betul pacar songon serene dua siapa paran dia puta opumar di pos dah tinggal di huta jadi Roma rupani ngakka parana hotai sani ba idu dinggan na agama tua ba dapat kamu jadi kami itu menunggu nih ini opung sisi ulah ke justru juang kia nakingan nakingan nang ropak Chandra kan ulah ke maju mesti ndak usah kan suarai molo nomor pungui hita la mau kesimpulan kiri nomor pungui hita tong pula ilu baci mamora di jabu ni opung sidonna ai do kesimpulan nak kiningani do sabutullah konsep nak ima oputta oppu sahalada tu boru silito boru hutagalung oputta martubur boru hutagalung oputta raja boksu boru tabunan oputta hajuruan boru simajutak oputta hajuruan boru tengah boru tabunan lagi pinan buku alai paido horan ganna alai roba pak ni si cara tikini songon na tua-tuan siapa paran ni puta kumar di pos puta saulili jadi dus mata hinani hura potok kami manubuk na musik jadi lah mahami tu si ausad diri mai oppu Cornelius oppu Celin bapak ni Siri si bapak ni Alvaro sana kumar di pos Wadi si mati kini dohot bapak ni si Bukbi udah potami dijauhi pacara dohot kita ada di setabi maju si bapak si Andika anak si Francisco sebagai warna di hutan. Di si mahami makatai jelas-jelas cabi di si sebetulnya nak pula gejang be pola makatahun hata Cina budari ina mana soroi bapak ni si Sarratus si. Jadi jelas dosa buku. Mikor jelas dia lusi mana? Anga denggani. Ayang kota ingot tu putan nang putan juruan. Kita baik buru tabunan. Adi kita do kunci ni ngadi gani. Ai si sebab tu kita peperan na udang kicepa hot tau putai ne mana. Ngadi gani ne mana. Kita peperan na mengetusi turne mana rupani. Jadi mikor cuma termuraru ham cestong nama kata ita ngadu pula siatan nambi. Tangga palani di au ben nasoro di hari na budari ne mana. Tak pula dia itu tinggal di gabi terlama kita memida inganan pertapahan nala inganan nyupute tertusi nama pekatun nami jalu jadi era obat dari sekali termengida pertapahan nama mirak do mana bapak ni secara berangkat maru tak kena tu tua selu becipa mora termasuk kan pumar di pos ima bapak ni si Alvaro jadi kisah dulu siapa berangkat nama hame tu dulu lama ngida inganan on tempato Dingga tudi selesai di siru paning o bertatu tarung tanahon o mata pakai on maduk budi jadi itu benar satu sadar rupaning ba itu pakatayon na huboto kami jalan na hulaw kami di kutapta jadi baik itu roha rupaning o bertoka alana ni ikuta dokka pakate mu pangaratu sudi keluarga peparan ni puta sudi selalu do hamu huida taida masak puta namu to ni do sa pihak ni puta sa lilik pe apa nani ngun amang ida sak puta ma inna jadi pe sebenarnya mari tapi pakate tadi huta bahulala bening gemai
Bata pikir sana di huta aku bertuna. Halo. Halo, turcon. Ba dungiat tong masuk tu ba memang gohami rutido gotong royong. Artina selalu dohami na gotong royong on. Kubet tangado kuahami sudio. Rak dohami selalu sudio paparan ne puta gotong royong paling rasa hali yakin na nasoro mungkin akan berhalangan mai sa paparan ne puta sa giling rupandaro yakin na akan berhalangan nauli mai. Allah berek tikidi pa jong jabu. Jadi kita bapak ni sirik di sini. Yaci tonggi-tonggi. Jadi kehalangan nauli marupaning hidup rohaku tikini noni. Jadi satu sadari rupaning anggo pamutuan nami basi suwerot konsepido tok tetap nadi huta na lawas ulah kunutta. Ido anggo pengetusin nami. Tersongoni majo sakwate, oke? Jadi tersongoni mahora dihita di rapot tadi bagas Borino songon pemaparan. Ya sian panitia pengarto dot panitia na sakuta. Selanjutnya tabay mak katanggapan panduma Pak Epedibah. Tabay mak sa songon dia dalan ni aka nama katai. Panduma. Jadi mau lihat mak di paparan Yoputa di hita saluhuna. Jadi sesuai dengan doa naidok ni akak ketua nga tung nonor hulala di patomu-tomu songon senang gini ba panitia na di huta. Jadi dia kajum-jum dari nasalpu taringot tu panuraton na songon na pertanda nyoputan anak surat nota di Tugu. Jadi nga tatetapon oputa tahaladatu mangalap boru Tagalog oputa mertubur mangalap boru Tagalog. Tampil ho jutong Pak Put. Lihat dulu sebentar. Oputa Raja Boksu mangalak boru tabunan. Raja Boksu. Mangalak boru tabunan. Oputa Juruan mangalak boru 5 juta. Mangalak boru Silitonga. Dohot mangalak boru tabunan. Oma naung tatetapon di jum-jum dari nasalpu. Alai bergulir maun saat sonari nagabe si sorota di hita di pakateotta bornginon molo prinsip jalan molo memang pangiduan ni panitia boha maun asa dengan tu juluan nyarion. Jadi molobo inian tabai bema jo tanggapata taringot tu panurat tonon ni bagan ditugu ni Yoputa. Jadi ubang idu hami majo pendapot sian anggiduli nami berjolo opu perkansado. Oleh ada kita upara pura puta salera tu. Enggo kami mendukung dopu gabe sada tugu ba po salera tu. Alai molo panuratan na gabe buru tabunan libeni hapua juruan kami keberatan dan mendukung. Kalau kami dan parsidohot di sini. Di popar persoalan sepakat baik pertaburan digawe di pene kejuruan sudah paparan opusalin narung di Portidion dan mendukung ale tugi pada dekabung dak separuh kami sih yang kami nggak sah kami butima
Orang di ba ale molo olar buru 1 juta do buru na duwe bayan nang bertabunan dotan. Tetap yung tong para terbaik muro alasan-alasan na to. Alasan na sono. Nga dihatay kamu nakcing tono pulu tuguliwet nengol anak ni Raja Boksu tolu. Opo jurian, opo soli, opo mardipos. Kan nga sahi. Jadi buasa ta gurgari muse. Mulu partuturan ni pertahan atau silakan pertahan ale taruh buhot di pertahan ke taruh buh. Di mata kiri. Mulu sing bek kamu so ni gabi halea di kita sudah. Di hamar kor tabunan mo. Kali ini mau perjabar di tabunan tolu perjabar. Opo hajuruan, opo sauliling, opo mardipos. Berenami, opo hajuruan, opo sauliling, opo mardipos. Ibu perjabaran siakulo na tabunan, setor tabunan kita. Na tulido. Para tapi kiri. Molone pertuturan silakan pertahankan. Ale tarobo, naung disepakati disiwak di anauli, tatorson. Engko pertuturan di interpretasi gotom deh. Engko pertaroboan skop nasional di kita peparan di Bataraja di naruh Portillo. Unak tapaturu kau tawata atau nalewati. Kaila na lewat molo butul. Tang bino to butul nasin ta. Alana molo stoktoban biar kor tabunan. Sedia dalan ada sarna. Kena hudok ko boleh besong tak tababu tabunan. Butul do di jalo halaki do. Udang gabi tamabay. Ta sukup tabunan nga iya hudok tababu tabunan. Ta sukup dengar. Butul do ceritaon. Tar jalo halaki do. Harap kamu naolo. Tapi gali hudok ko rin. Tababu tabunan. Asa jelas. Ima mata po siya now. Mauli ate, dia parani ba? Opo Leano rote. Iya. Kebetulan tiga adalah tugang namanya. Jadi kebetulan 2 tahun yang mana anak ini memang tinggal lo setokin. Jadi bodoh ulangan ni aparani basaotik. Molo tu ketetapan naung dibuat di jum-jum nasalpu. Taringot tu pencatatan niku majo panuraton di bagan di tugu. Perjolo oputta saladatu mangala boru tagalung. Anakna opu mertubur mangala boru tagalung. Anakna oputta Raja Boksu mangala boru tabunan. Anakna oputta ajuruan mangala boru 5 juta. Boru silitonga dohot boru tabunan. Jadi sonari aparaduli. Hera-hera wado pada bokmu taringot tu panuraton di bagan di tuguni oputton. Ima jola la fokus maju ita tu siulala. Jadi soal dia solusi ni mesti to. Popor soliling unang deba bertabunan. Gabi ripene juruan. Pasuna tong tersono na para morodak setuju hamu disi atar songo dia ma nabui disetujui hamu. Nah setuju kami kok ma bertabunan ripene Raja Boksu. Molo saya bertatok kamu do tolu ripene anak ni istri ni Papua juruan. Kasada hilau di molo butul ceritane. Kasih tongan dan binoto. Jadi biar kau tabunan. Cina julu do rokod tapapungu tabunani taparinggat tasukut ringgat aleko siap dia bajalo. Darong naolo. Jadi percabaran na disigoto berenami opua juruan. Berenami opu sauliling. Berenami opu Aima, olan na tuloy do. Padjo perjabaran. Molo di bek kamu no buru basongoni siap do tabunan majalo. Jadi menanggapi sautik
apara doli. Ayo dohot hati ke hati don, dohot hati yang dingin. Jadi taringot tu na ni apara niba Oppu Elianor. Jadi hulala sona pahatai na ketugah dang adong be na persis saksi kunci manang nama boto jelas secara on. Jadi molotuk pe sonari ador sebagai hutan tuhida adong dona so sinkron. Jadi molo padabo sen iba taringot tu hula-hulai tabunan tong do rasa nang mengerti halahi taringot tu songon. Molo dibuat dong pertimbangan lebih mengatusi dora hita nama dongat tubuh na masa di hita dia putah daripada hula-hulai tabunan. Molo sonarnya parai memang tohoro perjabaran tolu baju di hutata ima toputah hajuruan toputah sauliling do toputah mardipos. Ai kuparhata botamiri dia benar dalan satu sadarion. Taringot tu naidok ni para dulik kunakingan taringot tu hailanon ayau sering do na katukurio makatatai anggo hal na songonok lala akka dia kau pu marganasik pe kurang do na songonon. Jadi buaman yang dohnokku hami be sian putta marbona do putta hajuruan hahadolimuna dang na bola na bariga bulu hulala alai ima fakta hulala di hita usipron noeng tarobo pertuturan di hita alaniaha. Jadi hulala ngidoli datung na bagi hailanon nuaing bahama solusi di hita rohamuna asabu tabukuson alai adong manyan na bagi ador si bayi tujuton ni akka generasi ta tujulan nyari tersoni dapat tu apara doli. Jadi lihat kamu maju waktu tu par oputah siap bulan. Jadi ulala hami bodora tuang di doli nami apara Pak Mardipos. sian apu Mardipos ai say adi dekian apara doli. Ibagas doya. Olive. Kubigi do. Ba majo tanggapanmu apara? Molo aku menanggapi atas mengikuti majalah, gabi bingung daw. Ano majo toho maksudmu? Akan mengerti majo patorakon. Alana. Tertokenai maksudnya itu maksudnya tertokenai. Oke. Oke, para Oppu Gabriel majo Oppu Gabriel. Tahu mah? Tu apara doli Oppu Gabriel majo. Jadi mulai hati mak dilihat kamu kesempatan kita berbunga pada Tuhan mau lihat mak di Tuhan karena memang Tuhan jumlah Tuhan kebetulan yang siloh kebetulan alai waktu paket jadi kita itu dia do bapak ni sandelan ai so tari do ai sip sip na sebetulnya ada pula siloh kono takkan asok alana kita kan nama tua be kita on rong aku pangkuarat tak punya jadi maksud dari naik asaka anak-anak kita ada bentuk onha kan misalnya molo arung masuk ngono ke pertemuan nang manian arung akan negatif thinking jadi maju satu sih jadi terbaik maju dia gimana nih dok anggi kuna kini kan Paconok apara hai tu pamangan ni gabi. Mana bayi maju au di hatani permedan pergang sado anggiku. Jadi memang kalau ni hutu do memang canda julu ima pertuturat tau tarbotau memang paling berdampak kan di netua-tua tado. Jadi di netua-tua
jolo di na tua-tua ta dia ka orang tua tanah jolo ba halah kita ngamar lawan. Jala memang tona na tu iba tung na di pasahat alana kan siya nopung niba tu bapak niba siya bapak niba tu iba. Jala di tonaho onda jolo tu iba. Bangko anggo memang di pasahat no tu itu hami. Bapak paran yo puta Raja Boksu bahwa tulu dat jadi di sima opo hajuruan opo sauliling dohot opo mardipos. Jadi nanti kita tahun tinggal sahupat orang kepala sawatik. Nanti kita di tahun mengikuti ada di Sigoton selalu di dokon. Boru napi naboro hak ni opo tua sori bada. Betul selalu di dokon dak yarung oha. Selalu perjual menokon yo puta hajuruan biasana kuari majo situal terma selalu majalo jabarnyo. Jadi mau sian opus sauliling ala tikina di hutai au do selalu majalo. Jadi opi pos tiki mangulu do pe udah si bapak udah scrolling imana mama majalo sana mon alana itu kidang aktif di parada. Jadi omas selalu tong di dokon. Jadi mulut nari jadi selalu dodak yang negiru paning lebih di dokon opu marbona opu antu Kurang sah. Yang jelas suara Iba. Yang jelas. Jadi berarti Berdengung se. mendengung. Paso no matu HPI pamangan ni. Oh ngawat cepat jono. Nggak jelas be. Soalnya mah jelas. Jelas dok. Soalnya mah jelas. Berarti melebihiku nak pola tadi date. Ada pola masalah yang gue hingga tidak ada apa. Oh iya date. Jadi jadi semua nak udah koni udah nak. Bolo nak ikuti. Gotom kena tinggal di dokon. Nah sudah ada. Pola tolu do di dokon. Ima oputah hajuruan. Jadi orang sangat daripada. Ima dari pacar godang maungka. Jadi mulai sempat haduan istilahnya naing mulai berubah. Alana ko mabuat si panganod do hita tu tabunan. Jala mana terima ni tabunan doon. Misalnya mulai berubah si ani, alana na hubereng nak kiningan, mulai tabay do di si misalnya nanang si Benok kan pertada opus ada datu. Bertubur. Raja tabunan baru mesti sada naik opus hajuruan baru 5 juta baru silitonga jala mesti arong dikonsepi baru tabunan jadi molo hami sian paparan ni opu sauliling secara resmi sah sada pedapok do hami dang setuju molo arong di si baru tabunan alana dang menurut molo tarobo molo pertuturan alana hami dang anak ni opu hajuruan. Hami anak ni opu Raja Boksu. Boru tabunan. Ima anak ni opu tua soripada si rumodang bulan. Jadi itu anggo menurut kami. Jadi keputusan nami sarupa do songonai dok ni anggi kunak ni pergang sado. Keputusan seluruh paparan ni opu sauliling seluruh dunia. Seluruh dunia mangdokon manala kadi arung do di Amerika nanu kadi dia. Arung do kadi Jerman. Jadi sepakat memahami bahwa unang dibayar di si ripeni oputta hajuruan baru tabunan. Alai terserah kamu dibayar kamu baru 5 juta dok baru silitonga setuju kamu. Setuju memahami nih on. Alai mulu baru tabunan kami dak setuju. Alana ido kuncina. Alana di pokok permasalahan. Kalau di sodo pokok permasalahan. Jalaon disaka tabunan do di paradato di Sigotom. Jalatona ni na tua-tua tu hami kakya di dokon songon. Selalu do dokon kami anak ni opu Raja Boksu marburu. Imam molo siak kami keputusan imam secara mutlak disudi kami. Jalau dua kami nang dison paparan ni opu sauliling namar jumon sepakat memang sudi sapat dapat tambi seluruh ni Indonesia ni ko seluruh dunia.
dak setuju kami, dak persidohot kami mau dibayar do isi buru tabunan. Tongon na mula siya kami. Alana belum menurut ceritana, ay memang anggo turi-turian ni. Mungkin olo do tohoi. Alana kadang adong dang binoto pastina kan. Alana dang binoto na buana masa na tiki. Jadi yang gue menurut na huingot, hiano na baruan oputa di parodi luba Cimamora. Di parodo oputa saladatu asa di pabua sude asa boy mardungo-dungo makatahatai sude itu ka pinoparna. Makatai do oputa di situ. Di patakka sudah di ka partuturun aka ima acimu na suwe bulawan. Alai pada tiki perlu baca Cimamora darung na setuju. Alana kebetulan kesadaran ni oputa sian opu sauliling selalu baca tonggi-tonggi. Jadi imam mulai menurut. Jadi kebetulan mapas tiki dan arung be kesepakatan hita di luba Cimamora imam mengenayon akhirnya bubar malam ini borng ini. Mula makan tuai sian luba Cimamora. Jelas yak garung bidang imam halaki mardalan. Taksian nawe, taksian biasa na dalan na biasa. Jadi yang go turi-turiano sina sejarahon emang takas lo dipatol. Jadi mau talahi, mau opu sauliling, dohot opu mardipos, tading maete dona jolo. Alai mau puta hajuruan remaja maimanam pada tiki. Jadi itu kacik do di tahun opu sauliling, dohot opu mardipos. Jadi di dok mana jolo, turi-turio matu opung nami, turi-turio matu bapak nami turi-turio mamu setu kami madokon. Roma puta sauliling di dokom matu tu pinoparna acik 2 tahun. 2 unian alai marsai mara. Marabi 2 unian alai marsai mara. Manadahon hacik ni partinaunan ni opu sauliling do opu mardipos na jolo di waktu ni oputa hajuruan. Jadi alana mangulu dope oputa hajuruan mangulu dope oputa raja boksu arong ima opu sauliling do opu mardipos. Moding mapu opu raja boksu dung moding imana irokon na gabe di krafom ma bahwa opu sauliling do opu mardipos anakku ima ceritana. Molo narung na persinami dah. Alai dak kubotong na persinuna boa. Alai ima tiki. Jadi hacik do di tahun opung nami. Aika sempat do hulokono tiki di tiki arisak kami. Di opung tamaro di jabuna hulokodo. Molo na tohoro hami memang ngadi si sude pakar-pakar di Cimamora. Ngadi si Abang Rica, ngadi si mertua, ngadi si pernah sude besi akan tua-tua ka penasehat debat babi naingol. Jadi jelas do memang rodo abang Sirona idok do disukut. Baru nanti para masalah keduan ni natu au. Bahulokon bahuruan iku. Baru hira-hira pang rencana tanang mabait subon. Sebetulnya bahulokon magurang do kendalian keduan. Olo do musim mungkin gagal niku kan alana kepertuturan no iko pading garota do on. Niku. Jadi ngomong-ngomong major paning megajang panjang lebar mak. Jadi husukum mak. Molo nato horo hani anak ni opu hajuruan. Dia mah pajayanan. Husukum mai di sidi tiki. Bilang harap kalau unda boy majawab. Alai kira-kira 5 menit Roma Abang Sirona dijawab mak. Bayi malu baci tonggi-tonggi. Itu bulokon. Molo luba si tonggi-tonggi dak pajayan. Ina dilean ni oputa hula-hula tadoi hula-hula terpunan. Na dilean mai ingani luba si tonggi-tonggi. Jala dang dak pajaya si Mamorai. Dang pajaya sian oputa Raja Boksui. Dang sian oputa hajuruani. I asli doi na dilean marga tabunan ala burcu opu sauliling na baruang tu marsimatua. Martodong ima tabuna dila tabuna mai ihami. Jala sa di dokot tabuna do tiki bagat tihamu mai ala na kai do ditau kamu. Baik kamu mah hutai gabe lupa si tonggi-tonggi. Asa tonggi ahamuna.
pakilala amuna. Ima sampai di dokom. Karena turi-turian na tua-tua itu madokot wau. Jala hubegi sadiri doon, boha di dokon na tua-tua, ati ki mangulu dope aka uda opung disilutain aka bapa. Mangulu dope na tua-tua ini. Alana selalu do merturi-turian na tua-tua. Aha boha ka opung oputa na julo. Jadi ima asari boto hamuna mungkin radak sudi hamu mangatusi lubay si tonggi-tonggi i na dipikir hamu do rai pajayan nami. Dang pajayan nami satawi di kita na martinodohon akan manat kita bahwa lubay si tonggi-tonggi i dang pajaya siam marga si mamora mang nasiano puta hajuruan mang nasiano puta raja woksu. Murni doi sian tabunan. Jala tabunan do madokoni baik kamu mahutai unang be baik kamu be alana tu kacik do di tahu kamu. Baik kamu mega be luba si tonggi-tonggi asa tonggi dayomu. Jadi asa di boto sata boto bahwa ima ceritana murni. Nah ya diceritakan na tu tahu. Jadi mengenai puta hajuruan memang arema aja mana na julu. Alai molo puta sauliling do puta mardipos hacik do di tahun na julu. Jadi hata kasarna alai mungkin terlalu kasar alai setabi jo. Molotung ape arung nasala di son. Jadi tu kacik do dibain oputa hajuruan la jolo opu sauliling do opu mardipos. Ido padok ni turi-turian na tuau na tuhami ni ngomajo. Alana turi-turian na hudok konon mu idon kubegi. Jala sebagian sia sumber na lain. Jadi molo anggo semenurut kami alana tu kacik do di tahun opung nami na julu opu hasil opu sauliling do opu mardipos. Jadi on ima keputusan nami rupaning bahwa boru tabunan unang dibain gaberi peni opu tahajuruan. Kalau dibaik kamu opu tahajuruan marboru si majutak, marboru si litonga ya terserah. Alai molo boru tabunan kami paparan opu sauliling tidak setuju. Ima menurut tahu. Ima menurut kami keputusan alana audo termasuk do juru bicara main opini alana dia ngadi pasahat talah itu au sudiun dohot pergangsa do anggiku. Jadi sesuai dengan keputusan ni anggiku naki pergangsa do bahwa memang songonima alana borak don. Molo tapasahat tu tabunan terima tabunan don istilahna main buin main marroha-roha buruna tu anakna. Angko menurut orang am napaliahon na mahita dito. Kadang mungkin kita dapat pasu-pasu molo kita main tapasaha alana pon bugang don. Bugang tihas aib. Alaka nga didokon na tuwa-tuwa na julo. Achimu na suboy bulaon, hotang na suboy yariton. Mula achimu na subulan, sebetulnya dak si bulaw takyap yon. Ya sudah, tutup rapat-rapat baik-baik. Unang be dibuka tu umum. Alana ido pesanin na tuwa-tuwa na julo. Unang be dibuka on, unang be dihatahon na tuwisi petako. Anggak maun gabe suatu kebenaran alai unang be dipabuo mang natuisi. Ditutup rapat-rapat. Alayot buka rumusin ni. Karena belum menurut tahu, mulo hitan main pabuahon sada bugang, sada tihas ni okutta. Kurasa lang dapat pasu-pasu kita kurasa. Ay napaliahon na mahita di si. Jala mo siya pergatabunan. Kaya ko kamu jo, pergatabunan dang mungkin setuju ta pabuahon, dang mungkin kalahi asal-asal terima. Iko mabuhay si pangalan do kita, iko patorangot taru ding katuhalaki buha cerita na ujung-ujung na. Alana go pamoto ni halaki, bahwa si kalau tolu do, baru na pinawurhan iyo putu suribada. Ima opu tahajuruan, opu sauliling, dohot opu mardipos. Jadi ima hurasa menurut kami. Jadi sada keputusan nami, sudah opu paparan opu sauliling tidak setuju. Dibain di si baru tabunan ripeni opu tahajuruan. Ala itu Raja Boksu iya memang baru tabunan matutu. Ima si rumodang bulan opuni tuan oput tuan suribada. Sian bajar gudang. Ima menurut tahu. Mungkin anon utabai mesti aka pendapat na lain majo. Sian opu mardipos. Aboy aparadoli sian aparadoli paparannya puta opu mardipos. Oh, oke. Mulai ate mak turi-turian na di
bani abang nih Pak, serta direksona teh. Oke. Nah, jadi kebetulan nih Pak memang Pak kurang Opung Gabriel nih mu. Unang guar ya. apalah buai asa pas. Oke, iyalah. Aku nggak suka ro hubereng belum tentu hutan dan no. Kan itu kah? Oke. Jadi mau lihat Mak di moderator. Terus mau video abang nih Pak. Sanopung natu naharo ku saulilin. Dapat orang kesal sejarah nyebut tak. Mau pinang ihut memang iro sebenarnya. Alai sonari kita kan kembali tu berama sedinggan. Iba molo sama pribadi nih Iba. Berama sedinggan. Kan iro kan? Alai iro tetak do. Kami kembali tu hahadulita. Buat tunu marbona. Kan iro kan? Artinya waktu tabahasun nama sahi memang dakyatu petahatai masa tua puta ima opu bor majutak opu bor silitonga dohot opu tabunan odo pe doho tau mabahason jadi cara memang hubereng di Zoom pada saat itu tidak boleh pe putusan masalah naroho do oputa bor tabunan menang naraong kan itu naik. Jadi pada sana sakami dia menuding gemak. Kasoni masa no kumar di pos. Binasa manusia itu moderatori. Mau lihat mah pada dulu. Sian apu mardi pos pada bok ni para dulu di Pak. Jadi partikiano pula lah. Parjolo majo tuhami anggi doli muna. Anggi ini opu marbona teh, opu watunu, pasatai majo tu akang septa. Majo pada akang doli. Jadi mau lihat madita sudi paparannya putar salada tu, kebetulan dia pedang berstudi karuman, mapang semana dah bedani. Jadi mangidoma kau tu hamuna, pandang aduna hubain. Jala ruji-ruji jana kabakon habakon. Soal pasu-pasu sungunidok ni anggiku pergang sadu. Lau jo hita jo alanga gudang kasih tua bapak tak oputana jodoh. On rupaning masukan dona hobainon lama buat sada kita dan naga bikin putusan. Tikimuru debata tu bangsa Israel. Yang naga berjemi tahu. Oleh contoh do. Daktar sesa di Batabe dosa di Sodom do Gomora. Nak pesai martangiak si Abraham. Meluaruk 100 di sina Persea. Lek sehuna muda Tuhan na daw. Meluaruk 50 daw. Meluaruk 25 daw. Meluaruk 10 daw nina. Saya dijugul kon si Abraham do na martangiak itu di Batak. Ala holan opak dona Persea di Sodom do Gomora ima silut ripena berunda dua. Juga dia ada di mana Persea kan lekse hono ni di batas Sodom do Gomora. Ai masih biar turian kau puta sina ala sasitong na lao makau hinauli na dinganido kana mardonga tubu. Jadi Sodom do Gomora ngadito na di bata tu silo do turibena na soboi manaili tu budi mangnaise sadi hari manaili di sima parmatena gabi batu sira daktar paingot-ingot istri ni silo be artana na tininggalona ya rambu di buan duk sahat tu duduki manaili maibana tu Sodom do Gomora pada detik itu juga gabi batu sira ma istri ni silo pada kina sarebe alarang ditangion, hatani di bata. Jadi nak hodok kuda buah manggulu pas-pasu hita, unang kebelong ngaka penyesalar rupaning dina marang-maranggi. Alai, tongdo di pasu-pasu di bata silut. Tuk pemerhiti kepikiran nasobu diterima logika. Agabirodo boruna siakani, omahina argani, bahwa mangna keturunan di halak Israel. Secara umum ulama mereng
nah bereng-bereng rupanya na watusi hira-hira 20% ada ni Yahudi do na dito kalak bata. Ahmad do boru ni silo ciakani tuang ginai. Anggi tapa inum madohot anggur bapata ngap kata asa didongani au perjolo asa adung yana nasional. Dungi marsugut ho mamuse tapa ini muse bana asa ho didongani. Jadi di pasu-pasu debata ulau nasalai gabe maranak masilot siya boru nasyakan maranak siya boru nasyapuda ima gabe keturunan nasida lapatan nak anggi doli dang nama dok kudang di pasu-pasu debata hita mulo salah asal tatopoti masudi rusate semua cilot pasu-pasu ni debatado nak penang terlanjur sudah akka perbuatan ini. Ima secara singkat mengenai silut ada ni Yahudi nasian nata percaya siap Bibel. Lama johita tu guru tiap bulan. Omar kata tiap bulan nong ngalabal kau dialak batak dah. Hinor kau dua borma popuni si tiap bulan nong dua masai. Ujung di dok mana lulu ima titikom makin hangat tuh ho. Matu boru ni rajai mang dari dia ho Jepang mono cocok titino dipakai gabe ima baen parumaiko ina tamu ina. Sonong julma. Lah mangarato anak ni boru paramio tu dia tu tobak dia no macam ya katobak luna jolo. Huta minggu tu minggu di daleni ninna. Jalan masuk akal doi ideologika anak itu julma. Ini martau tahun bah nama tu tarsin anak selama mermu. Asa muda jauh tu tanami nak mula ma anak ni boru paremio dibereng ma omak nai mangalak mual ai siapa co baru anak boru tona ni dainang melocot tok titin lah pakion tu boru ni rajai gabe ima parmena ina takuina bang masih pakulinga dengar rupang dia na macam semua kabahasan waeng ba makan na poso sung cara na poso makatai aduh tona ni makuba melocot tok titin tu tanganmu ko ma parmena na dibuka matitino, di pamasuk tu tangan, ayang ditar de benau makna ala nililingna. Di pamasuk ma tu tangan di makna cocok, ya jelas cocok titinda du dilihat tu anakna. Gabi ima amat tanah, tarpasu-pasu ma marpino permanuain, gabi saat tunai marata mangna akta pasaribu. Oma turi-turian ni guru tiap bulan. Jadi meluna julu turi-turian ini selugikana masuk akal bersifata. Alana hita halak batak setiap bidak kanggi pendapat tu roda dotak dia angni ba molo di halak batak nang di Yahudi yang menentukan garis keturunan adalah patrisme siang bapak dan oma penentuna. Jadi aku begitu turi-turian ini aku begitu dah molo salah kamu aku pendapatin salah lai turi-turian aku begitu. Dung mangarato oputa raja boksu liling martau tahun dang marna muda dang radina foto no puta boruta bunanon hape ibana ngarima aja song didok ni amunaya ka anggi anak ni turi-turianon ugi siang akan itu sepihak. Jadi buah macolma nang remaja menjelang dewasa tentu ya na berlainan jenis kelamin bisa saja segi biologi kan. Jadi aib don emang di tahun bisa semangla dia pituri-turian na aib. Alai dia dah ulak kita nasong ni rata-rata jol masih jolo-jolo tubuh. Alana perkiraan si anak putar raja boksu tu hita sonari kurang lebih walu sudut melohbai matematikana sudut berbeda 20 tahun mah antara ni anak tu bapa sudut berarti walu sudut walu kali dua 100 tahun nak salpo. HP dung mula kau pundu di tau raja boksuon tabada dana. Ahmad tikos dui nang nani aku ingatkan nasa tubuh di polaku sua nakku ditolo pitapunan. Edang mungkin udah ta membuka aib ta sama lo naik kukupan ni hula do nasa akan aku yang jadi tu ni hula akan aku murah. Karena aku suatu baru meruban mengudu do piok taboru tabunan non. Idok ma bani nambah turi-turian moro songo di kebiasaan di bawah taruh namanya tak kita ang anak tak masih ada mana tak bagas Randi Kalimantan Barat gua ka anak katong nahang duli tuak ni bago tuak ka anak ngan molo ta ada ni habatak di sigotong
Toho doi perjabaran edo mulai mulai power. Alai anakku nak, nang dohono na obat tu doi. Jadi molo manaruh cipanganon na julu sapangana dong tua curi pada do puta lapatan na dibahas ada perhatian kita molo dibuan datoras tahi malu jaga maranggion mangaras manung rangalang dek kena binuan naon hasidak dana ko tapi yang gono itu luar biasa tutur di pastapod deui ba kurang ajar yang udam deui turnin la deui satu hasi etek kota di pejaman maengo dawa ala nunga martukar belum yang dihutuk pendidikan di bulada anak kerjaan ni dong karena nabi mah alana semua kami misalkan belajar selingkat do nah dia dunia kerasan ninda ala pendidikan nang dikuat separuh bereng di bereng perlu cimamora pe dan masuk siapa ngasih tonggi mengena portal pe nah orang banding mamicang alana mau ruholongi hinorhoni akak pangabahan di zamani jadi dan mungkin dakia oputa hajuruan madapotong oputa tecuribada manaruh cipangan bang nalung jaga naju jadi dang mungkin dang dibalas udah itu hitai pasti marpungu disi akka oputa si jolo-jolo tubuh mangatoni madok kata doi pada cala madok kata songoni madohonokku dihamu amang buru mulai nakangai picang toka salah tulangmu dia na tulangmu Toka salah anggim di mulanggimu. Saya turninda akan itu namar lapatan. Doh do nangaka hula mangaradodi nang partutura dia nakona. Jala doh hula makaul akan orang dobi manang na bahasa kasar nai. IP asonang diboto jolma nakumaliang. Ima holong ni akan namar hula marburu dohot akan namar hamarangi. Jala macam mana dua kau putar. Macai na mana dia mabian dan manat asa unang gabi sa una suntuk pikirata sa terbuka kita modo tuwata Jesus madok ko latudo do na o kapor siyaw pakirimon do ha kolongon alay na balga ha kolongon ro oputa sa halada panubala ikut tatarima doy ro oputa sa halada to dinokot to ita po parana kola tuludo nahot dihamu po paratu. Ahamay na parjodo sebamar hula-hula. Manat mardonga tu, elek marburu. Hamanatonom masunari na nagparyahotai. Di prinsip ni aka oputa na parjodoon. Jadi hamu aka dahahang nang anginiba, dohot nang di anak niba, ya do terbigyaw. Acimu cubulang no. Ima bahasa na julu. Memang Nabi sudah kaputa. Alai mau aku pribadi lo dah. Dak sudah paparan dia put opetun pendapat no. Pendapat pribadiku siapa paparan dia opetun. Memang mulu acimu cubulang ni dan budi hitai. Alana mulu acimu ni boleh sangat itu Richard itu toru bula dua. Alai yang gue di Kristen menuai. Mulu pendapat tu dia mojono acimun ikon bola oh dan buat menurut prinsipku ai molo holan ni bola so ni dok nya putana kingan nan ni dok nya ka hang dok dah itor bola dua doi lapatan na gak bisa bola mau pusau liling do topu merdipos sebola ma oku marbona do to puat tunung ai mulu mau bola ke bola dua doi mula menafsirkan idoi. Gak bisa bola masau liling doh mardipos. Sabola ma marbona do tatun. Alai molo di bola na sabola nak kingani di bola mse di bola sebenarnya ngagabi opat. Mapariahi honong doda maksud tu mapariahi honong. Memang acimun sebola. Alai acimun iko bola molo bola paling sauti iko di gabi bagi opat. Satu nga jo, na satu bagi dua gabi saparopat. Jadi ang soal huta ka ang giduli nang lubat siapa pe ima burjuni terdok tahun na dilean tabunan parbajar gudang bagasani doi gabi parhutakan nabi tolak nahyad doi lubat siapa dan ada pajayan sok bisanok bajuruan mang nasanok raja boksu omma holong ni hula-hula tatu hita dilihat di sitong-gitonggi dan berdeibar di bereng-berenai mang naburunai
dilean di lubat siapa to tunu sitong ditong di diradu di sauliling lubat siapa diradu ti tunu lubat si mamorang diradu ti oputa marbona. Jadi naulido jalan natikos na nidok nang gidoli po paran de pusauliling dohot opu mardipos naulido tong disakapi po paran de puta opu marbona dohot opu atun kolano molo kesetujuan siapa parani oputa sauliling do mardipos omagabi molo tafsir sudah nama bola acimunis tersabola mahalati sabola matong nang alhamdulillah na duit. Jadi molo songo prinsip wado ba ino tamo pertahatong no tu akapo parata sa diyon. Contoh moloro tabba anapis tar akapo parata sa tulok majuhita misalna tu pandapok nang gidoli ala setuju na sida satu kuhajuruan ba ino ta pati buota inganana mangna bahalna tugatuna bir alai dengan catatan dan boy masuk opu boru tabunan alai molo so masuk opu boru tabunan holan opu boru majuta do selito ngalo do puasuruan ubegenaking setuju do anggi dolina dua nai pada prinsipna jalanunga ipakumate rupaning sonido yang gini ba perbangsa do peng ba anggo masuk dong stop dalam dohtami. Nah, jadi juga lima misalnya setuju opo marbona dohoto atun ma pariahi olong na ugi na dingdani kono pala tapa masuk opung boruta bunani nina alai Roma Ariaha ninim angja opung nilianor mulak tu si gotom jiara Roma tong ninikku mulak jiara tu si gotom di bereng mata bohong. Alani pistar na taba pistar maatung aka nini manang na nonota mang nakapauputa sa diyon ay namaputak siya bulu do kami. Gabi mo do na ala molo memang na marhamarang di do opo hajuruan sauliling do mardipos iko pasti di sini do bihinapon. Bahasa ko na no po hajuruan. Matang siya gabi pertanyaan. Bahasa ko na no po hajuruan. Melubutu do anaknya Raja Boksu kajuruan sauliling do mardipos. Nama putak siya bulu do kami setong gabinin na ido. Napadua onang ya. Daktar pertahato kita rai rana soka Jepang do penang di Midanon. Anak ni bisa jabumu do tanakku na siap jabuan. Melo disukun si mamor maho. Aparan nama jong ba bagi nengon. Sadada tu, sa Cigotong na, baro mara anakku. Nomor 3 mahupang. Ni nama tu anak tasya jabu muna kan. Jadi baalusan ni anak tasya jabu muna maitong. Ba modo siya babiak na ingolala bapakku. Nomor 10 sada, ba nomor 12 mau. Imadono na. Jadi roman aku, modo siya babiak na ingol bapakku nomor 12, nomor 10 mato. Alas siya kado puhajuruan, ba maruda matuwate. Tiga bina madokonon. Wah modo songono. O pendapat tu sendiri duda. Mapariahi na udina dinggani. Nama cerugi kuilala kita. Nang di Medanon. Gabi kurak kompak na rapudul. Akan namar haha marangi. Di berada tu menggudut pasu-pasu siat Tuhani. Lupa kita di pesalmen 100 tahun. Ida maulinai namar hama marangi sahudulan memujiau pasang apa emang ada pidan menggulu pas lo tapi sifata merasin parhudulmu asik parhudulu tang di kokokau tak kokoko tak kokobia tok taingo pesal 130 kan solusi menurut channel ngecek sudah akaturi-turi tikos menurut tahu turi-turian nato pusau liling dohoto pemardipos tikos turi-turian nato opo marbona dohoto opo atun moloso tabai pedisi warna puta boru tabuna ngasih 7 kamu naking alai pangi 2 sianau alai nak pendapat ni sudah peparang petunu do pioda wah molo tabai ni seda ikrar mangna prasasti dihamu mangna tertulis di tabai di sini
Mangna di tempat nilai misalnya modalong sopo takarakarang di hinabor ni nalengo puton arung disupani sopo parlinggum-lingguman disurak madisi. Dihamu sudi poparaku poparani sagala datu. Molotukpe marsalisi seda nomor ni poparani pusau liling sian poparani opung marbona dohot atunu ikon marakang dohamu. Itu sudah modo di partituran. Oh modo na jalan terbaik. Toho partituran ni, toho taroboy. Utipo nomor muna. Siang akasil sila nang tajawon na baru. Asa unang gabi, siga akan uli na dinggan nabi na ini, nato rasta. Jala, rugi hiya doh bereng na rayakan na tutuat na sangay daksa parada ito, daksa hulia nang maspak kulingan, kolang, ala ni paju dituturi. Hape dumuda muse gabe Roma udah opung si Duma, udah opung si Dudai, udah si Alo, udah opung si Labo. Bang ni nama saya tunda terus nami. Bah, tak perlu dalam pas-pas kita kegelir dengan opung na ba. Jadi menuding kecena solusi terbaik menurut pendapatku ala rapikos dua nak. Madabu jar tuna popok dang di mata di ida rohama. Ai kurasa daksi ida hati-hati iba. Ikon yasdo hati-hati madukun dapat tuau. Jala yasdo aku madukun anggi tu. Alai badi tarobo, alai itar surat di jarunda julu. Ko misalnya manusia bedik ningol nomor 10 saja, dia biau nomor 12. Alai menjaga tu generasi penerus seliling adong. Ajal ni siang anu. Sampai masih ada prestasi tertulis khusus poparan pusau liling. Tu poparan opo marbona dohot. Okuat tudu, molotuk merbida sa nomor lapatan na, nomor 10 tudu tu 10 lopat, nomor 10 tudu poparan na pusau liling, nomor 10 lopat poparan na pumarbona do tatunu, ikom maju abang poparan ni opu saudilingi, tu poparan ni na dua opu marbona do tatunu. Sementara nggak mau mesau, tersoni maju selusi, pendapat canawa, mau lihat mahita. Boleh aja Kang, atung cukup lebar, cukup luas. Udah lapan dabok neben yak Kang. Tu hita di pertikiron. Ai akang Parmalang. Itu dia loh, songon nasi tadi dia be. Bagus do ya, bagus do. Akang Parmalang. Ai Mik na mik. Oke. Halo. Oke. Halo. Yup. Akang Doli, bae macam dabok makang Doli. Aun nama. Oh, Kang Doli. Mau lihat ya. Jadi aku bawa teman nasi dia bebek aku memulai. Alai coba maju. Tu kembali tu nadi huta. Nak kini nunga di baipan anggini bapak ni si Apul. Bapak ini si Abul proses pengambilan keputusan di nadi huta. Jadi memang terjadi di huta. Ai hiadu audohot cahali merapot di huta nunga dilewati sudah natahatayon tikini pakatayon nunga mengarah tu mengalului hula-hula di Tarutung. Ima tikini intina molotuk saya tadok di Pangarato terserah tu nadihuta do. Nadihuta dia diputucon ima na dengan ay nadihuta do na mangulahon. So kung nanidok ni anggini ba nakining anggi si bapak ni si Syakup. Bapak ni si Apul. Bapak ni si Apul. Nung ngadidok anggini ba si tua bapak ni si Sarah. Dapat. Ay hita do sinutui. Surat pedisidak pola buat. Satu buru tabunan. Ima katana ido di banda bersemangat na dihutai gerejo
jalan huboto informasi satu sonari ido na ditiup na diputa air laut akan na tua na umur 75 tahun 70 tahun songono pung siselin huboto mar 70 lubi kalau dung marapok borong ini laut tu jabuni anggini bapak Sarah manukuni jalan songonima alusna tuaka na tua kita harus botoi aka amang mbak tamai petahu disi Buru Tabunan imaninna hatani Pak Sarah itu benar bersemangat jadi molo ido keputusan dari huta bahwilala bahasa taruh karim se nasing naon alai oke lah asa tung unang adong na solot di bagasar rohata ini keputusan dari huta na dua hon tungon nani dok ni anggini bapar Medan nak kining pargang sado do opung mang opung ni si maaf opung ni si Eleanor molo taringot tu kapajayan terhata hobi sunari ay lubat si mamora pe ay tong dosongoni cerita ni ay saudisi no puta dang di lubat si mamora on dang mangna di si di paratusan ono putta alai buru tulu surat sejarah molo taringot tu kapajayan alai dangina neng dohonoku anggiduli molo na tuta bunad do persis do nakining songon nani do ni anggini ba parduluk siapa ba memang ba atar semoni do saya di gorahok kalaki do di paradatan tolu berena sida alai tutu di boto halaki tikini deh rang di boto na generasi sonari ba dak sei pailau buru molo lau hita songon nani dok ni anggini banaking tu si patorakon odo nati kos raja nami tulang nami membuat pangano kita lau aku setuju jalan memang ikut lau do tu si sasitong na molo dibereng do tahapan-tahapan ulau non sasitong na ikona tertusido hita perjulu pabuahon raja nami poparani oputua suri pada napa borhat buru si rumodang bulat tuhami na sasitong na songonomma di atas nis panganum mahita makatai jala tentu dan ujuk-ujuk kita lau tu si ngajor ladong pendekatan baru borhat mahita atar soni do pendapat tu molo tu hula-hula ta petua curi pada peparannya petua curi pada itu dak pola masalah napa tu luhum se setel molo lau kita tu sejarah ni kumajurupani adong do fakta neneng do molo tabereng do ropani kita peparan ni huruk kumajok Malaysian peparan ni di Bataraja tabere peparan ni di Bataraja bebiak naingol sampai tua marbulang kita ma peparan ni bebiak naingol nau kacit kita ma paling rendah di jabatan di Hagabeon molo tabereng muse peparan di bebiak naingol tolu sada mai surungan langit sada sahaladatu sada manibuk laut sahaladatu na mayoritas di Sigotom dengan sejarah nasongoni kita matong nau kacit ditulu na meranggi peparan ni bebiak naingol sian surungan langit ngagudang na maju akan namora akan jenderal sian manibuk laut nak pegudang daksa aliran agama do tita ngadong na sampai gubernur mantan gubernur jadi dihita mana hurang di Hagabeon hasangapon do di Hamuraon ibar nage bisay manginongi roha buado tutu iko padingganom manyanon asa sisa data miyak kami tua putra mertua di bata asa dilean Hagabeon hasangapon Hamuraon rodi sudi akan perlu dinarikot di parngul 2 tahun ai molo songon nani dok ni
anggi doliniba na dua perwakilan na kinong makatay na ASEAN peparan ni Opu Sauliling, berarti kembali mahita tetap tu konsep na terjadi mulai tahun 1971-72 dak pola si cerita honotto ni ayau sangat rupe hualami di huta sangat rupe di bigi mulai fakta na sonari nggak mulai lemdinggap be na kedua hon au setuju do songon nani do ni anggini ba perdolok siapa na jambi dan naking si bapak ini sudah si anggini dulu si mana tur Maseta. Maseta. Sejarah fakta-fakta Alkitabi. Baunak pola di fakta Alkitab. Ayah kadimargana sing gudang duna songonon. Ba au terus terang bu hidup petuduhonoku fakta hidup sonari na adong na hudada di pangaribuan sada ina manubuhon wa manubuhon kunai sada ama manguli na tua na buru jala adong sada anak-anak gak bisa merasa sada du periban ni halak na anak marbapa hidup mengulu dupe satu sonari memang aib alai adong mai paktai adong do jolma satulang dohot sa periban sada periban ni bapak na dohot anak-anak ala membuat sada buru halaki na maramarangi artinya adong sada anak menguli inong na kandung molotuk memang nakasungod dia sejarah ni Oputa na masahai memang fakta do songon nani do nai di Medan no pajupang makan na maramarangi itu pedibain aurak setuju nani do ni la anggini basi manatur tabay masih ada konsensus di surat ayang ko holas songon ni dang bui ay ko tunomori duan non ay nga hudok kon na masahay tu anggini ba Parbengkulu bapak ni si isu do Parbengkulu opung ni si anggidoli ni basi Sudirman na martelepok kami ayang gusto itu kamu di bahay puang satu Oputa juruan tapi nang dia kunamui bapak bahalo maksudmu bato lemak tabay petahoi Opu hajuruan ni opung nasidei di sini do tita menggugui asal mardami sonak kita holani do kan dipikiranmu naniku jadi jangan aku boto dalana setuju kamu baenota Oputa Opu hajuruan ditugui alai dak setuju kamu buru tabuna desi mahubungan nih so na dohok BHP kamu maro putusi ay ngarong opung muna Opu Sauliling ngarong opung nami di Lebat Simamora dan lain sebagainya alai to kan kholat setuju kamu dibayar desi nga didokon Pak Sarra muse atau lemata surat di sini dari si boto Opukta ninna alai buru konfirmasi muna itu Pak Sarra ni huta artinya ba pengiduaku ba konsep na di huta ima tapake ngapa setuju Pak Sarra di surat ba ima tabain na indo molo menurut tahu tentang tu tabunan non ba lau mahita tu si au pe setuju doang kiduli Parmedan opung ni si Eleonora ikut jumulu do sasitong nahita lao tu tabunan patorakon permasalahan nata adupi ayang guditiki iyau yakin ay di pabereng-bereng Oputa tuat suri pada dui mangna andau ngana na alaiba hukupan dado ahani buruna mangna helana jadi ido sifat alayang tu generasi no aing aida tu na diboto halaki bei holan ana turun temurun do saya digorahon berenami tubuh ni na pinaborhat tami buru na hupaborhat tami si rumodang bulan sada tu Lebat Simamora do siapa padua hotu si tongki patulu hotu tutalpe peperannya Pemardipos besainin na satu senari alai molodum lahu hita tu si ba mersob bahita di atas ni si panganon
ima jo mungkin nabui penenggat tu sih. Jadi dari pola nagabe persoalan bulun huilalai. Mau lihat emang di patorak kamu ropani akka pajayan. Ai bepeda tung nabi notoi. Ai molo nabi noto nabure ruon oputaro ai dia tung namar puta di sidupe. Ba molo di boto cerita na sampai gebe ribuan na dilihat do tano tu hita di si ayang go hutani oputai na beruon adorak so pabor buru tu tabunan oputta ai di luar nasing do di dalam tu dia do bapak ni si alpai hutanai ai do kan Pelebuan, dalam tu pelebuan. Dalam tu pelebuan ado. Jaji raja korra. Di jaji raja hian do oputai. Jadi sudah itu na dilean di tabuna tu hita, lubat si mamora pe dilean, dulu siapa dilean, tongki dilean, dada hartani oputa raja boksui dibagi-bagi tu hita gebeda ngadong di parsi tongki, dan ngadong di perduluk siapa, dan ngadong di partalpe, pola di perlubat si mamora. Parhutani perlubat si mamora pe diberi kamu baholan nasa itu. Dia tu na nagabi hukum majo. Dia mah dokonon angkok ke dulu kidon wae. Diberi hutani tabuna kiadoi. Molo tabereng do nama sahai. Hukum majo diberi bani hutanami ini dalau tu di rurai. Ternyata hutani tabuna kiado di si. Ba tikina marahai dia do karena natikina pamasuk sarik-saring ini buang gereja. Apa yang marfu tadi diberi bayi do jonok tu hutan kai. Jadi dokter dok kita Anggidoli opung si Eleonora menurut tahu dia mapajayani opung nami opung sauli leksian oputta. Ayami pi detung nagebe na diwarit con itu kami. Imam mulu menurut tahu. Jadi dak pola gebe hata atta menurut tahu dia do warisan hacik di tahun dan lain sebagainya. Aina justru na saya songonima terus peparan ni bebiak naingol saya hacik di tahun na buruta si buru leang muda gebe saya songonok ta tahun. Jadi tapading gaman menurut tahu asa dapat akan nauli na dinggani. Ayaw sa sitong natiki di huta na doho tahu musaheli marapot di sido Pak Sarra alai topik pembahasan nami dang be paro opu, dang be pertuturan, dang be tarobo, alai mengalului hula-hulata di tarutung imati kini konsepi. Ima jo sementara pendapat sianau di moderator mau lihat ya. Ate gudang akang duli, akang Rosinondang, Sian Malang. Betul. Latih akang, atung takas di pat orang akang lakingan, pada boknya akang. Jadi tu akak sekretaris masuk akang nasi lujon, nama nuratio. Bodoh apa yang akang jopet dapat jokang. 20 majo. 20 ngai si. Oh itu. Halo. Oh parani bete. Oke. Pareday. Pareday. Oh lo. Ay so na sudarina don ni. Nasa ya. Nah, lo majo bajo dek sa lagu jo sa sonna Maria. Mana tahu bahasa lagu perjolo pembuka. Lagu jo Bamaya pra pulois. Suara mik. Dang mi nedang ibu karpe polois. Mi nai dibuka jo. Pici jo mi nai. Ay dirun wangi. Pakai topi. Dah. Oke. Yuk. Jadi sebetulnya ondo pesat tahu jabu. Ondo pesat baru mulak. Jadi bakail. Bakail do bang. Mulak mengobak. Bakail do. Mengobak mak. Jadi molo
pendapat tu sebetulnya ya uhurak piku itu sebetulnya secara nah songoni hurua bertubuh kurak pula ikuti sejarah odaka abak pun nama-nama ngatur. Jadi mulu pendapat tahu holan nama bigi-bigi mah jadi dia nadi tahu raka abak pun nak king ya hira itu pendapat kurang. Jadi yang gue songonau pribadi sebetulnya dia meronok. Oh doa au doa itu dia udah perlu. Jadi tak pulau pikir alai tak doa menghormati abak. Mulu dia pendapatnya abakku. Bah itu pendapat. Jadi dia nedok ni abak sirekson nak dia nedok yang gikus bendi atar songoni do ora pendapat akhirana na komitmen dihami nama sana tiki merapat kami di. Jadi tetap do kami pendirian nami songoni enga hasil rapat. Jadi atar songoni majo pendapat channel. Bamolo sebetulnya engkau berpendapat na paling utama sana molo nga setuju dari huta sebetulnya dari huta do kuncinon molo hita kapangaratto makutom mahita molo nga iya na di huta iya mahita na di pangaratton ay sona hita mangulahun na di huta itu molo hita unak kane pangaratton sebetulnya bui madohonon apa balik kita di parada atau paju pangison karena marokat tu molo nga setuju dari hutai dia ni disetuju dari hutai molo menurut tahu akahita pangarato mangkuto maita ala hidu di sina na sapa juat sapa panganan istilah na betul-betul persaudaraan di hutan atar songoni apa sebelum tuanya belum satu kan. Ada cuma mono songonau nar saya ada konfirmasi itu na di huta yang sesuai nina pendapat na di hutai itu pengusulan niat kapanitia aku konfirmasi nama saya itu na di huta tidak adong naso tidak sesuai jadi mono usul sianau mono ngai di dok ni di huta makut temaita jadi paling utama dari huta mak ima usul sanau tu dia dari dok ni di hutai tu si mahita ai hala hidup na mangula honi dia hala hidup na merasakan persaudaraan ini betul-betul di huta lima pendapat sanau Pak Evelyn. Songoni nama pendapat ni aparadoli opulois marsabung lobe pra tuh mak tatorus semua bodora akang sekretaris majo Laju bojo Jakarta majo oh para majo persanggau oh nggak masuk kura ngasih persanggau dah Pak Randi. oh anak ta parang persanggau Mbak Majo mang Pak Randi ay nangarok kuwereng ni pas di akon ni nakingan Si doa. Pak Mamang ya. Suara-suara mang. nang buka udah pe nang buka udah mang Enggak biar mang. oke. Oras malita sa luhut na. Oras. Uda. Boros. Anong dopung? Daw. Talo ka. anong numera Daw. anong Bapua uda ate. Oke. oke Uda sian Opu Marnipos ondope binereng. Adong. Ama Olip. Selamat malam uda ondope binereng. Jadi mau lihat sama Tuhan bui kita paju pambu.
Jadi yang gosongon siana, udang pendapat, udang keputusan be. Keputusan nggak itu, na tutuin nakingan Buddha, na dua hal, jelas sarupa dok keputusan. Jadi sawotik mungkin pemaparan kita. Molo di dok kon tujuan visit tanda jului membain. Kasadahun kita mardonga tubuh. Kan itu. Pasangapon na tua-tua. Opuktan nang jumulu. Sarupa may dohot. Nani ajarkan patik palimau ni. Ido kulalapisinya na juli. Yalah. Setuju. Kami pe na juli kan rapot song na 4 orang ni ala udah nama saat. Nah, nganu keputusan. Yalah adong do perdebatan waktu ini. Perdebatan sahat tu hajuruan. Dulu do waktu itu mulu sianuk saulilin. Alai berjalan waktu dirundingkan oke lah kita ukutan opak. Ibaimma. Alai tarobo unak pola sadihatai. Jala pertuturan tetap. Nang adong nama ngose pertuturan te. Amang tua ni kuro, rakyat hulus ko tang opung ni kuro tukung. Anggi ini na opung do. Opung sa lubas si Mamora, anggi ini do tao. Artinya apa hopu? Almolo anggion na ju holong don. Jadi nang adong na berubah. Ayo man na sa Europe 3 kali pertemuan. Una kita pangarato magabi mapain hasisega di huta. Jala itu keputusan pasatami selalu tuhuta. Alai dihitari panitia songon dari singgung dudai adong miskomunikasi. Idok ni huta setuju tapi ni tuku tu tak tahu. Jadi adong miskomunikasi. Jadi dong minot. Jadi songon taring songon tu dari huta mul hubereng do pendapat tu pribadi do damang tu ada. Adong kesenggangan, gabi adong kesenggangan sama hari. Alana gabi alana adong miskomunikasi. Songon udah Pak Chandra enggak alung rasa jenuh. Berkutik di sini. Idok songonon iputar beliton. Tersoni mah. Jadi dang menuduh sisa. Alai molahami do sebetulnya. Ngatung masai gudang mengalah artinya. Sejarawan 300 tahunan yang lalu manik mau hitungan amang tu laking matematikana mau plus 20 berarti 160 tahun yang lalu siapa yang kerja. Soal itu membuat omak nadang jadi aib dan nagabiahat itu zaman ini memang butuh. Alai mulu jamat tasawari kan enggak aib. Oh tokoh naidak kolah kan masalah ini. Apa yon tabunan menutupi aitau mol songon persit ceritai. Dia nanti kosan tak kuboton. Dia na sos ti kosan tak kuboton. Ani dang pada zaman ini dang along benabui tiuput sama. Jadi tabay merati kos di ay mulu persini ni halmu amak tu perlu besi maro siapa mulai bersinabi lain. Alai kan ini nanti kos tangan boy dokon ko kusaulin nanti kos dang boy dokon ko alai persita masing-masing ceritai oke dapat. Nah jelas tabunan di Paradatun turun timburu sampai samari itu disebut. Jadi melodong naking semua itu memang tuan naking bodoh lah dari tabunan. Aku coba diskusi dot tabunan. Belucu kamu, hati pak. Anong nomor gere-gere doang, serius do. Aci do sebetulnya. Kalau itu kita si mamorana hotobado persamu sebetulnya. Awak lumur do. Aling adong timbulu. Mulu do tutuba tutu namo terus hamil aku. Mulu tuk ngadong hata ni tabuna alai sama-sama na poso do dah. Mulu tuk dia dok songoni opumunan putan na julu ida buru nami na julu. Buasa gabi hamu mangkapukap. Selaka kami hami tutup. Nau to mahamu. Pindah. Begitu. Selaka kami sudah bunyo kami istilahnya. Tapi hamu buka pemu mesti sauna. Tidak. Pertentak komusi itu pertuturan. Pertuturan ini, pajuni, oke.
Jadi songonai naknya ni ala kami mebir do songna sendiri mebir do makatai masalah-masalah. Ala dong desiras berupa pesan. Imana do naknya ni asimun nasusi bulaun. Memang acimun do songna dia maktua naknya ni ikut di bola-bola do salau. Ala yang dilarang oputta unang bola. Rotan nasubuyariton. Rotan na hanu fungsina. Mangikat asahot unang arit mulai arit tidak boleh mengikat. Itu artinya. Jadi memang tahu ni kacimu ni bola-bola udah saya Allah. Alai diorai. Unang bola. Artinya gagabi kamu mah nang gabi doang. Unang wala serius itu. Alai geberoi tamu se gebena kita laut tabunan. Buat si panganon babuahun ay nyupukta. Ada kira juga. Jadi mulu di hak Kristenong takut teman yang dia ayat. Aka amak situ mana pun. Alai mulu di Muslim arung dosa ayat. Isi nasai mengukap ayat ni saudara. Saru paduin na mangalang bakti ni saudara ni sendiri. Apalagi upung ni ba? Apa ni ba? Ay do prinsipnya. Jadi tak pola. Dan nagabe salah no partituran ni. Songonau manungay kami di Pontianak di Kalimantan Barat. Amang tua Opo seli. Aka abangi nga din gaw. Muda do sanaw. Alay sa udo do ba? Alay halay bi abang ito. Alay ma di sima menarudo ko si bak gabi na ini. Alay mo iba na mga tus na to di buwan na ipasukit. Pati tak doy. Kinatorang di. Jalo abang tuwa bi katorang di. Apara do konomo. Katong bu do konomo ba. Ini na tepat. Jadi mo sa naro ba ni keputusan. Artinya ni bajari manak maita. Unang HP hita lalapas sa dahon, nalaw mapasangapon, gabi terbalik. Gabi kehancuran, gabi late, gabi haliaon. Unang manyan. Basungonaw sedih itu anakku. Oleh suku kalaku si Mamora. Di Bataraja, babiat nengol. Sedia, sasigotong. Jadi mula pajupang doho na setarap wala na sukunom. Mula na setarap sukuma. Isigoto media lubas si Mamora, lubas siapa mula setarap abang molo di gijang mo abang tua. Molo lebih tua opung ang masalah. Ini soal perkembangan. Jadi mula cimun na dang tabola masa kimana di Bonana Badawi musegar idolatan na baru. Mabuan hagabiyo. Gabi manggat tinang jul. Alay mo lo di bola do sudi. Yang ngalong belata. Maci mo na si bola no. Jadi soal alay tang na mengarukay. Mabir betul do. Siya lo berdebat do almarhum pendeta. Dan final. Jalan apiga Huserdo. Hendak ko tang nani karang ima tudo ima. Jadi sauna ributi molo to hode cerita nami mon tantang imana waktu masih ngulu na bisa siat ala budo gabi marana kau tisi ala opungi paribakku sa bajar gudang anak ni tulang. Jadi paribab. Jadi bodoh anak jam rege-rege. Saunari molo persimodo kami do parjolo tubu. Opu sauliling, opu pardipos. Baru pe mangulima. Opu ajuruan mesetu baru majuta do baru silitonga. Berarti kami syaka buare. Niku. Kahuhom. Mereka utubain. Jadi yang marmani. Over gere-gere. Ale memang itu fakta mengikuti cerita Nabi Nani mana. Jadi maksud itu kan keputusan perdangan-perdangan. Mana kita unang gabi songonai doting anong usul laut tabuna oke bisa aja.
Alay tabunan na julo jubol sakit itu salarion pajul dihita itu. Alay lama itu besi pamanon mabuan aib ta tu sih. Waduh. Aku sunnah berkenan nomor sono kulala. Ngagabi itu. Do nga sapatar keluarga tabunan cerita sono pribadi udah. Aku tahu ngain na tuh yang kau tahu tuh. Ada bisi mamora na waktu tuh musik. Jadi nah udah pernah tua udah tujuan terpajulu pasa dahun pasangapun na tua gimana tawai alai unang manyan kayak kesebaliknya soal pajur sampai mati awal mangtua udah kono ketemu udah kono ketemu kan gak berubah tapi mati awal itu tuh nani dah boleh sih bawa ni unak saya boleh hidup itu tuh dan tong jadi itu anggo sarca jadi anggo pendapat awalan sekarang pandangan don tang keputusan ngai pasahat abang udah nakingan ime keputusan di itu nabuh pasahat abang tua udah oras manita solhuna Oras Randy. Lihat mak, ama. Di padabok ni, amang ni bersanggau nakingan. Jadi ngatung apalah polidu dalam padabok ti. Jadi asa bodi pertibak konak kadongan. Tuakang Priska majo, akak Priska. Ay di soldo abeng, ay bolo pinicit tabeng tabon markalwara dong si. Ay orang malu liba. Akak Priska majo kang. Ay majo padabok mo jo ang duli. Buka jumit nai. Baru mau buka. Abe bang. Hah? Oke. Ay, ingat ako na ripat orang para ni permertubungnya, langsung di nang pikiri. Jadi melihat madi kita di peparan Joputa sahalada itu. Di dosni rohat tu di tikion di nomor jumi kita. Jadi sautik do rohnoku sonda mananggapi hatani aparani banaking peparan Joputa uliling. Masalah songon acimu sosi bulau ni. Tak kita bapulai. Itu kejadian ini tahun 1970 orang nggak dibulai acimu ni. Jadi permasalahan sonari gabi timbul satu sadario. Ido naik si pading ganota. Jala di masai nggak dicoba halaki mapet tuhuta mentok nggak tahu ada persoalan na. Akahita karena mahamarang di bulan di pasubut pola do sampai marsirang. Jadi takas do hirani ngotingok do rupani. Na julu kira dua perliatan do hita di Sigotom si Mamora sude. Perduluk siapa mah gabung batu hamuna peparanyo punami opu sauliling do opu mardipos. Opu paranyo puta opu watunu. Songoni mahami nang di hutan di dua si Mamora. Peparani opu marbona sapaliatan mahami. Inamarnya alai molo disigaga duhut di matai sarupa do hita sude. Sadar rohat tadi sih. Terjadi masalah atau 1000 larak salah 1176 alat geleng do pribadi masai. Ba pola gabe ala nyon gabe marsirak kita kas saparadatan. Jadi ido sonado anggini banak kining per peparan puto pusauliling. Unang benak kembali hita son. Jadi dia penota next pada penota. Songonero ni aparani banak kisamar tubung na tubuh di polakku suasuana. Tetapi hitara satabi bolo di hita ibaratna tersonom ma. Na tubuh sanirangin aku anak. Imanakin na pinat orang ni aparani ba permertubungi. Di na mangaratto putta opura jaboksu marpola martau-tau ni mana lao mangaratto. Jadi mula gimana nggak didapati mana adung dua dana. Memang toh, soalnya dok nih tanggapi nih anak nih banaking per Kalimantan. Memang molo tubuh hamu perjulu tuh. Alai, ikisomate dope oputa opura jaboksu.
mangoli itu hajuruan tuburu 5 juta tubu mahan ima oppo pareno pumarbona mangoli mamusai mana tuburu silidonga tubu ma oppo tunu tubu oppo tunu madema oppo raja box alanga di deklarasi di mana tu anak kono oppo hajuruan na tubu ripolakku tu soanaku na tubu siang inatakku anakku ala siolo yager do hita ditiki geleng na oppo hajuruan diuloi mon hataon molo menurut cerita dalam mororope sorangan nyoput na julo tertadi di songoni adong jadi memang perjulu do oppo sauliding do pumardi postu alaya lanang dung mangoli muse dung mate dung mangoli muse oppo hajuruan tubu ma anakna simarbona do sepetu jalan nga dipangguar ni baru mamate oppo raja boksu alani ruang dia terjadi nak kana songoni. Jadi mau di sita sonari ni na pinayhudi memang iro hatay nak sidohonon madabu jaruk puna popok mak. Dan di mata alai di daroha. Sudah ke persoalan ini. Alanya hadu aduk turi-turiani gabi songoni tu hita kapino parna. Ai molo dang aduk kia turi-turiani berarti mulus dus di perdalanan no. Dang aduk terjadi kana songonon. Jadi alanya hadu gabi berbeda nomor itu hamudo Tuhan. Alani turi-turian nak kini. Jadi ido nak sipading genotta asa dingga kita muse tua kaya anak kota. Jadi taring tu prasasti naking so naro ni aparani ba parmalang. Memang mas molola prasasti so ni labora di holatona. Sarupa di tona. Holatona marohono ba dohono taikani do noai. Jadi nabi kita so nati wado nomoron asapali. Molo anggiku do ima anggini wana ki par diro naki par jala sharing do par jala sharing gangsado ba kosaru pamandan nomor tada ba dang na dihita laborator to kaya nak kota do muse anggo dihita sa tahun 10 tahun 20 tahun bak 70 tahun mungkin dang muncul do bion ala mungkin 40 tahun 50 tahun pasti muncul muse persoalan nasional melorak kapadingkat jadi pas sobota do sono tu generasi ta. Jadi ido jadi songon iba dangar di peparan nyopu marbona oppo tu dangar membuat kepentingan pribadi di sodangar. Ola memikiri hadinggano do di hita sudi peparan nyoputa narung di sigotom peparan nyoputa kaleda itu. Ola niro tapi darung na lain. Darung tunga pribadi sona pribadi dangarung dia kitu ngane pribadi dia. Yang ikon asa level hulu bitu bisa songon. Jadi mulu sianau sendiri tersoni nama hura. Mulu holan prasasti songoni do beno tersurat to ni mana. Barang adong artinya taulah hunak kana songonon. Dia songonau baik kopali masudi asa jelas daka torhono tatu beno parta jala idu si dona apalagi di pangarat to. Songonado ni anak di bana ki per Kalimantan. Ainggo holat tona itu hita sonar songoni do tong. Nang iba be songoni do ni rok tu geleng niba. Molo parsi tonggi songono molo salepel. Sedia mata foto salepel. Molo dia kaya anak kota do tak kepohuputa dan mungkin botolna. Bapokok na parsi goto nomor 3 holan nomor itu si sukono nada. Unang arong do kejadian tersono da. Ya mamar pesta siapa para nyoputo pumarbulang. Aido. Ima so tabai contoh. Judang mahita para nyoputa sian lubas simamora dia lama mengadopi pestaun. Jadi ala utusan do sian puta sian peparan puta salada itu sada mai sian peparan ni tabai bejo contoh satabi da siapa peparan nyopu marbona sada ma siap peparan nyopu sauliding. Jadi dapat ma pestai maka tai malah ko baru jadi tabang berangkat nina peparan nyopu sauliding ma dua bang na peparan nyopu marbona ba jadi rubah rak maita buti mai sakareta maita duka masonario maju raja mana canggio sakareta maita bah kita songon jabon no di dalani una polisi lungun ninna kan itu borhak mana sida pestai fa ma di pestai di bata dahun nasida madirina tu namar pestaun kan itu sah di bata dahun dirina dalang nasida marobani ah pahoras bu kami mana sasi gotomi abang muna sono ninna beri sukumat dong peparan nyopu marbona percul nomor 3 mau pak kan itu ba nomor 42 nama contohnya
Jadi suku mau siapa parang putus sauliling nomor 3 mau nomor 10 saya. HP lakin bor hatalina marang gitu. Alai buasa boy di tempat gak beda. Jadi itu asamanat kita memikiri tak kola tona narik silianotta tuh anak kota. Konarung dotar surat apalagi di zaman sonarion, zaman teknologi nama jual. Ayana sona ni aka gini basan setong-ditong kira ngarung di Amerika, ngarung ni mau di Jerman, ngarung di Swiss, ngarung di dia. Mungkin dotonai lianotta tuh nasida tang mungkin. Jadi pangidu aku baru bainotta asadinggan lamutulinggan nahita asada pasu-pasu ita sudi peparan joputa. Tersoni mahatasnya nau saute mulanon tetap baik muse mau lihat ya. Akang mau lihat Kang, akang Priska sian jala binje. Jadi tu akang ni majo, akang sekretaris perperabat. Ah, Jakarta be. Pak Jeremy. Pak Jeremy. Pak Jeremy Jo. Perpara maju perpara ngaidok kon nakinga. Oh, Pak Jeremy nda jual marsuri majo. Jual marsuri majo. Jual marsuri majo. Teo perpara kau. Ay nagateng udah waktu dah. Ai do. Ay saat ada do abang Priska. Ai do. Ido saat. Oh, tema kesehatan na. Saat ro ami dah bah. Tema per Jakarta mak. Ai kesehatan na. Ada orang suatu Pak Jeremy. Boydo masuk setokin. Oke. Ada orang suatu abang Pak Jeremy. Adong do nanaing si pati kosoku nani do ni abang bapak ni si anak kining. Priska. Bapak ni. Priska. Apalagi apalan apatakas husuku di huta tikina di huta ya umur 2 bulan. Dulu bulan mana terakhiron. Mana piga-piga na 2. Dan toho abang nani do mi jumolo tubu opu sauliling dohot opu mardipos. Holani do naning dohonoku. Tetak do ujulu oputa opu Harmona. Dohot opu atunu. Nga adongi. Baru terjadi peristiwa Ima hatani na tua-tua ayah orang kepala huboto. Jadi asamanat anggap majoi pendapat pribadi ni abang Bapak Priska sumber ni nasipati koson boy dusuk menuku kita sudi haduan tuhuta. Kalau ni dorang donok unang gabe anon lalap apalagi naking ditaringoti anak ni Bapak Kalimantan ni ai husuk kucuk doi jala takas do adong sumber na bui pajorat ko ni di hutan bahwa memang nunga adok kita oputa sian lubaci mamora do sian duluk siapa baru pe terjadi peristiwa jala mula mau pui di berenga dabak pasukan nai. Oh, nah tubuh di polaku suajuanaku artinya nasian lahir sian istriku itu bahasa gampang nih ima sekedar meralat mengenai berbeda pendapat nih kumajo tu abang Pak Priska nama sipati kosan dohot abang Pak Priska tulu bulan nauna dihutai ima info nada tahu nak pehia sanga songoni pikirakku jadi tak mamse tu abang Par Jakarta abang situa Pak Jeremy mau lihat ya? Lihat ya Kang, akang Bapak Rosinodang, sian Malang, sahak maju tu akang Par Jakarta, akang Pak Jeremy, banyak Kang, ayo ngamar sisir akang lagi kubereng. Oleh tema dida selalu nah uparan juputa sehari di negara Jepang perduka kita yang berhiti jumo. Alai arung ati ba ponggol laking nahu bigi ba. Gawe orang tak kasalaya beberapa ma padapot gawe son rudut pikirak kunoeng masalah oputa boru rajai boru tabunan. Kedua masalah pertuturan.
ketiga masalah dusnitahi. Jadi gaberak dan binoto manang sedia hata noengon nama saw. Alai huene majuate hujo ba maju naik naik tadi. Naik bawen anggiku. Bagi ama paudu apa hau nakka naung dipadoki nya kado kan nakkingan. Na perju nakking holan can anggi doli ni ba siano puta atunu te ama septa. Perbelawan tu teh. Martubung. Martubung belawan mai. Oke, belawan. Belawan nih Mei. Gitarnya. Berbelawan. Nunga di patorang nating saya bagas taring tusi. Jala nunga di patorang amani upu di Gabriel lalu teh. Anggia. Jadi adong di ahana. Di patorang nakingan do anak ni wesiat Kalimantan. Jadi nauro di son sudah nama saya tikus doi tikus. Adong do hapiahan ni tohonan ni adong. Anggo menurut pendapat sudah. Alana petong dosen na tua-tua kanong nabinigi natin nangi horobani katonaon. Jadi huwam baju sada gabaran adong Mubida penda mana bang siu pemain boy mahita merdame sonan. Dah arong isa ina marhamit. Jadi adong do masa molonga dita dikon. So sedia liling sonan. Ba boy do gulut ni zolma. Boy do tabor-taboran ni zolma artina. Jadi masa do songoni didok mababo ini na. Alai nama saon dak pola songoni itu hita alana adong persina orang dalam dok dang orang luar. Molo orang dalam di mana molo orang luar di mana mungkin dak pola masalah na tapi samarga atau margana asing. HP dungro oputta opu Raja Boksu Jepang nama songoni. Gabe totu adong ko patot tangatong taring utusi. Iro iban na didoki at sibun na susibulaon na sujadi sibulaon otang na subuy arita. Alani di ido bucir. Alanong tarsardo molo di hatanwang atau pihak ketiga molo pihak ketiga doa naujui baka doa sahutak ka tulang kedi segala macam. Alai molo mangihut ni tohodo perjodo tubuh opu sauliling dohot opu merdipos. Jadi sirnokma ceritai alanong di dokon-dokut Raja Boksu songoni. Jala opu taharjuruan dan buy mandok dia ayalan amanah. Persisi kita. Alai bor hadap Boksu. Jala nasope di Jolona oputa juruapi di Jolona do. Dokon saja haju buni Raja Boksu. Sada sen nasida ima opu parbona. Perde carita dialak mau seburu cilitonga tubuh mau puta opu hati dok niat ni banaking par Kalimantan. Ketok kami do syakang tikos do syakang. Perjulu tubuh kami do perjulu tubuh tikos di. Alai molo dialak batak garis patrilineal garis akka amado marga ngadi panggoraho ni amane aladang boy margati panggoaran tang boy margati to tungpe ido to panggoaran na komoding oputa marujungulu Boksu kedua hummanwae ting manwae oputa juruan di dokma na kuroham jalan kata bata danunga sega katalu danunga roga na danunga sega ka garu-garu nang roga kata nunga sega
talutu gadung aro garu-garu nungasi ke garu-garu ngase sa ngaro ngase ga humna guru ro humna bar imatong. Jadi sah deh sah. Bukti na dia do bukti na nasahi iban na panggupat juo sa pesadarion ima bukti na. Nah, jadi sah matuhi tahun noeng nga mi ame sirno me sudi. Jadi so na dokon ni abang ni ba noeng amani priska tau pitu plono minna bulu omse. HP naso pola perlu benian. Nah, jadi mulu omse omma noeng satu hita omma nagabe si pikirat noeng. Molo sian nasarohakku roda sian nasarohakku memang haci do di tahun oputa seuliling do oputa mardipos haci alai alani haru idang alani oputa seuliling do alani oputa mardipos irao alani amana do alani oputa itu kita masih tahun do no ayo kan. Nah, bohado benota pature hono iman waksi pikirata. Jadi na hubigi na kingarong sangat tertariasut taringon tu warra warisan pajayan. Jadi serta bima mula satu sadario pengapangan tujuh kundang adong siano puta hajuruan siano puta raja buksu pajayan. Jadi saluh na memang siano puta raja tabunan do saluh na. Anak penoeng gabi masih buatan, gabi masih marhula-hula marbur kita waktu nasida. Jadi ima namasa. Jadi sonari songo dia ma bahenota tarengo tu kita haduan, kita sonari kita haduan. Molo pribadiku sen na jolo do sen na ujido do kondang adong lapatan ni tugu pertanda manang naa pegorni anggo suarong hadamion hasadau. Ya, alai namasi pata luar roha do kana maranggi ibanda Jepang dami. Jadi mulu nga masa no aing ta songoni sonari nadia do pakyota tikting perjuluido manang na tiktik paduahon. Ima ini mana si pikirat. Jadi mulu songo dia do pani sayang gia madi pasu-pasu tuhata salu na poparan do puta upu raja soliling suak songoni nang mardipos bahok mahita dito na niyo puta hajuruan alana daging na. Jadi masalah tuhaduan asabu hita dame sahudulan sa pikiran sa si satai sauluan marsya amin song lapan ikaw masih dikulan song suak di ruwian unak ketinggalan lebih rasan puta sulungan langit nang manibuk laut ai jelas do taida di rupat tasalu nai buah hita noeng kondisi ta upu puparan de puta salada tu mengibakon puta sulungan langit dohot manibuk laut. Jadi ido na udo konropani ai ulin na bulung ni bane-bane bulung ni jior bulung de ulian bulung ni bane-bane dinggan do ita pajong jok tigor ali dinggan do ita mardamedang. Jadi asa sada hita hok mahita tu tonanio puta upu hajuruan na udo nakida na parjolo sah di unak salah mengatusi tak sah di sah alain na bertikting musyo puta hajuruan sah di sah jala arong do parbu ini ima pajuoni sampai sadarion. Jadi songon songon na anginiban na kilo Gabriela masalah inang oputa burun raja buru tabunan anggui dos ni rohata memang ngasong dia banota para piana manang na buha benota asal ma dos rohata iban na
pe sederion merdua roha do piau aladong gorak diau songon naswarung go pe heseda. Jadi molo takas na nakingan nong di padoh ka hahanggi nasian huta pe suaksoni tanda pangarap tonon. Jadi molo di perbedaan informasi dak boto mang nadia dah. Alai sanga ma adong perselisihan pendapat. Dungi di pasiko maun di huta. Alana adong do unsur adong do natiki tona sakita pangaratto hamuma na di huta pasidukon saluhna. Dia dusni rohamuna ima wihutok kami pangaratto. Jadi buah-buah manang naparbuin ni dusni roha na hatihai tagorama oputta na idok na mardungo-dungo. Manang nasongod diri do ima taulahon. Alai moloso adong be kadalat to ma konsep. Nah, jadi di patupa doi molo na binegeda ando nomor akana di patupa. Alai dang ro oputta hati saya. Berarti kembali matu konsep. Dukoni adong do muse na tua-tua madapoton anggidoli marbarwardo tua macan radai. Maranggi kita. Anggidoli ni besan lo sitong-itong gitu macan. Ro sian utalana di deba sia do popara de buta nunga setuju alai ikon jolo parmisi ma pasatamu ala ro tiki Bapak Chandra. Jadi di si ba kembali ma tu satulu. Ido diro rohaku iban nagabe sada manesida sude borka patot tuon ari gotong royongi jala marsada masude. Nah, hape gabe hita manoaing na patotang di pangaratto. So tung gabe melitot denon aka hanggidulit tanay hutai. Anggo di hita nang adong ibas niyo nang adong da. Alay na di huta takas do nasida do palamar si jonokan disi. Ala si do pajonok disi mangulaw na kasilaw di ada do di dia segala macam las di roha do takka arsak di roha. Jadi asamanat kita pangaratto. Jadi molo pandapot siya kami iman nota tayuto ma na di hutai ngadus rohana sida tayuto ma talian masemangat atok sada mahita. Jadi unang berong di kita margul dang lapatan ni. Alana kita do haduan kita do ay molo si talu pe kita sona tors kita talay bubu do gebi si paramonak kita. So na udo naking. Sayang dia mari pasu-pasu tuata saluhna po para no putta soliling suak soni putta mardipos. Tu tibona tu morana tu gabena. Jadi ima na buhi pasahatokku di bagasatikon. Otik lobi nahu pardohi arong nahurang bagi rumah apa. Mauliate ma sa ma tabi tu sudina. Maulate opa moderator. Pukatata itu pelin. Ora sakang akang Pak Jiri. Jadi mauliate kedapotnya Kang sian Jakarta. Mauliate. Nah, jadi adong lebih sakitan waeng na abatung dang sepamoton niba na semangalia pendapat dobe. Anggita Pak Olip majum se mana tahu dong. Pak Olip. Sotik coba atur sotik songon nama nabaya parotik pe. Olo akang. Ada orang soman waktu Pak Olip. Akang, Oh. Udah waktu itu akak pula. 5. Oh, kita ini tahu. Jadi tu apara niba Pak Olip adong lo be sidonomu apara doli. Yang be moderator ngasih kok be dia menemuli dia menodenggan. Ini masih kami. Jadi mau lihat mah. Jadi on molo didokon batu joloni mana teh batu joloni poin-poin na tahatai nak kiningan adong lebih norbanis tabani hang doli sian akang Pak Elpa
alai dak pula masalah ulala husurat di son jalau jahahum majo ataroma na bergulir di jupta dia palatikion usurat di son opak manuai ngon poin-poin na penting na berjolo mai daon setabi dah dang na keputusan do bion olah poin-poin ima pendapot siap kita molo orang lebih no boleh masih kata kasak kita ada orang so tapasah do pe itu akang Pak Elpa sian jalan binje akang ketua jadi boy perjolo ima tetak ma pertuturon bagan ditugu di suraton oputa saladatu mengalap boru tabunan mayo oputa saladatu mengalap boru utagalung oputa martubur mengalap boru utagalung oputa raja boksu mengalap boru tabunan oputa hajuruan mengalap boru simajutak boru silitonga dan pula di suraton oputa boru tabunan napa dua hon bagan ditugu di suraton oputa sahaladatu mengalap boru tagalung oputa martubur mengalap boru tagalung oputa raja boksu mengalap boru tabunan oputa hajuruan mengalap boru simajutak boru silitonga Majugal. lain di bawah prasasti di oputa sauliling dohot oputa mardipos namar hahadoli do tuo puta aturu songoninak to puta marbona nakpe do catatan tanda kutip dan sinkron di pertuturan napatuluhon tetakma di suraton di bagan ni tugui sienoputa sahaladatu mengalak boru hutagalung oputa martubur mengalak boru hutagalung oputa raja boksu mengalak boru tabunan oputa hajuruan mengalap boru simajutak boru silitonga dohot boru tabunan napa opaton tetakma tapahatus manang tetakma tapar jelas pertuturan dohot tarabo songon ador si payutuhuton ni akka pinoparta lau mangihuk mo naon lau mangihuk mohon tu panoraton ni tarobo asarong ador si payutuhuton ni akka pinoparta jadi ulala bolo padabo senau ba diikuti mohon langsung tu bagan ditugu atar song ni majo poin-poin na bergulir di jupta di pertikianon 4 poin jadi pertikianon ulala tapasa ma tu akang Pak Elpa saya jalan binje akang ketua bodo bainonnya akak pendapatnya kang mangna tarsong dia turinggan nah hiton Nah, muliate di moderator. Sauti jual adorak solau hitan non tu sesi terakhir pengambilan keputusan per fraksi-fraksi per opunikum non. Songon dihitam boleh DPR di dokumen per fraksi kan. Di sauti jo songon menabai aka hatorangan maju dihita asa sebelum hitan non tiba pada putusan terakhir. Jadi songon menanggapi hatani anak niba Pak Randi, alami memang nak pola ada pehita secara face to face dari hati ke hati makatayon, odope. Memang dah dulu nggak dimulai dohot apara opuelianor di WA, alai ba nang terarah, terning kumajo, dak bui terarah kini diskusi menang na perdebatan ini. Jadi kalau didok acimus sobolaun
kan ini nakin dari pinatu orang ni abang opu ama Jeremy arong 2 tonai tona parjuru do tona padua ho tona parjuru ima sian opu teraja boksu nama dok asimu sobolaun otak suariton na tubuh diperlaku suasunaku tertuang mon tonaon dalam bentuk karobo imana ta jalo sian na tututa Mana songo dia na jolo proses ni mana rokon naking kira-kira di tahun 60 mau disuratkan sebelum pasong jokon tugu na puta babiak nengo. Sima disuratkan non. Ima tona ni puta raja boksu. Asimu sobelaun. Statusi dituangkan mai dalam bentuk tarobona na suratkan ni. Ima simu sobelaun. Ada rahasia na sangat penting ditabuni hodisi. Imana sosium kapota dituangkan mai dalam bentuk taroboi status itu naurukon ada ibangani hutonon sejak tahun 20 tahun na lewat ni hutu nahon permasalahan non tikinguru ni maktua guru junias lope sempat hampir debat do maktua guru junias sopat orang macam na padua hon tona na padua hon ni abang jere minakingan ima tona ni puhajuruan. Mula puhajuruan nga di boleh mana cimuni. Idok bapak na asimu sobolaun. Na tubuh diperlaku sesuanakku. Masa didok kono puhajuruan na tubuh diperlaku sesuanakku. Na tubuh sian istriku anakku. Ala memang nang anak-anak. Itu. Bahasa dok soni. Mula tu anak kota kandung nak dok soni. Ala memang anak ta. Bahasa dok kono puhajuru apu raja bok susongoni. Ala memang anak nai. Ala itu bukan istri na. Dikemas mon dalam bentuk rahasia na susibulan atau musubulan. Ala Roma anak na puhajuruan di bola dua cimuni. Mertikting memana muse danganggik kuhamu anak kuro. Oma natabuan terus satu hita sonari dibentuk pertuturan. Jadi 2 tona dalam bentuk 2 versi nataulaun. Ima versi tarobo, ima tona pu raja boksu, pertuturan ima tona ni puhajuruan. Nah, siap tahun 60-an moloni main ni huto do wawancara ni panitia do hot amak tua opung si Dewi ima na baru mati opung na stabi alshoden opung Dewi ima na tertua na tiki dung masa dung bergulir programon na sempat diwawancarai. Memang arong riak-riak no sejak tahun 60-an. Namarulau nak hangita persitonggi-tonggi ro setabi ito ito sakamu mak biasa na marito iba rotus basimamora mangudang gabe dokon marito tu amak aturan namak tuana tersongoni major pani alai majori ariaki 1 tahun 70-an namulak amak tua guru junias dohot udah par sosial tuhuta mensosialisasikan atau mencoba mensosialisasikan perubahan pertuturan hobar tu tarobo. Artinya pertuturan mangihutton tarobo. Tidak ada penolakan terjadi do pasirahan bersama kegaduhan. Asa mangihutton tarobo. Kami maruda memahami kebetulan si hadirat dot apa rasi dotain. Tetapi apa rasi burhan Pak Mahadsi Hami hadir di jabuni polisi. Juga di nak selesai di bekam amak tua. Nang lu jabi Hami mikirion sampai nami. Tapi sonari nggak coba hamu metuna. Kami masih muda, anak komuna. Dang ihut turun nabi, dang cuan nabi bisa linai songoni. Dang lo Hami terjebak dalam satu lubang 2 kali. So kita manuaing. Mula kita naik pangarat to.
Kita menaik sa naik pangarat to. Mari coba bapak tak manwangi persosial dohot waktu guru junias. Mari coba nasida berubah pertuturan naselamaon asa mangihutton tarobo. Sian nama rangi ya gay maruda, sian nama maruda ya gay maropung. Imagine nanti kini kan. Mater tolak. Sonari kita masuk yang generasi sonari anak-anak generasinya anak mau tahu anak berong anak ibadah cara pertuturan alai segenerasi menjadi tanwai. Udah terpemusi tuh tahun. Udah kono terpemusi perbaca mamora meruda mahmud perstong-tonggi. Bisa songoni. Mau rasakan enak parang nama hitam yang baru taruh besoni musi mangulak kon. Jadi ideon na julu kan songoni do molonga dang be sudah nonton na di naung mutul naung tertolak sian huta. Anai sonari di hutang kembali mana seperti sedia kala ima pertuturan ini siani mahita borhat kan itu. Sia pertuturan ini mah hita borhat. Ai do rokot kini tu parani baba sirotai. Mari sonang bayon. Sian na tubuh hami sian na hoboto hami roha anggik kuma bayon miku. So ni ma bapak nami. So ni ma bapak nami marangki ma bapakku tu bapak na. Opuku tu opung na. Amang nama tuaku tu amang nama tuana. Jadi ane bukan hidup ani meno. Ama apa ni septa manurato tabu sian ni ma. Satu atunu. Husurat tu matarobokku sianau satu marbona. Ora. Mulai sian jabatan raja no. Sianau satu oppu marbona. Jadi terlepas sama johitan non cerita-cerita nama asal najulu. Tak taboto johitan. So nakina ni adon berbeda pendapat. Nakini para Parmalang dohot abang Pak Priska, dohot Pak Jeremy masalah isi perjulu tubuh. Terlepas sama johitan siani. Tak taboto isi persis ni so dia sestong ni. Ana yang guna nok satu hitan waing sonari jelas takui tadalah terdodah nang jo hita nari ta jujur majo hitan waing. Namar hamarangi do si au sendiri Sudirman dohot aparaniba manatur dohot aparaniba puru hadison dohot si Rollin jon faktor on dia mulu tak akui do hita namarangi malam marangi do au tu si Rollin berarti maranggi mau tu Pak Olive ya kan Pak Olive. Nah di sianau satu bapak kutub bang nama tua opung nama mulahi segala macam satu marbona pemahu surat totaroboku di toraton para manatur ma sianibana satu petun dangau manoraton oda asa taingot di surat para siurham ma sianibana satu pusau liling geser jo terus sian si Rollin satu opumar di pos. Jadi si Rollin do manurat tanon tapi dita aur mangajurhon asal surat biju tarobona satu pusau liling. Nah, hasilna. Jadi hasilna sejajar lebih sejajar do opumar bona oputunu pusau liling do opumar di pos. Berarti artinya namar hamarangi do opumar bona oputunu pusau liling do opumar di pos. Sianon kecuali dang ulah mengakui hamil abang Muna ya lain cerita lah alai memang mana sejajar mon jadi bapak naise tentu bapak na adang na digijang ni halakon na opak mak isi ma bapak ni na opaton berarti hajuruan isi bapak ni hajuran berarti raja boksu berarti mertubur satu salada tu songoni bai bana satu gijang. Jadi omma asimun naung di bola. Asal tabi jo di anak niba per Kalimantan. Omma asimun naung di bola arang. Jala unang gabi ko kamu ama bulaon. Kolan na manuraton naung di bola itu aw. Maramak tua amang para sanggau tuau usurat tabai tasuraton. Molo tohodo amak tua mau tasuraton mari.
Songon ini mana no satu song. Jadi songon nama nabai namanya nakini ngakulala. Jadi berdasarkan odo, berdasarkan pertuturan nima, oma tapakin main, molo tarobo, tak sedia gurak tapakai. Mungkin dalam setahun tadi tarobo mungkin dak ya tadi. Alai molo hita berkomunikasi songonon, maramang, maranggi, marabang, maramak tua, maruda, tiap hari doon. Jadi mata abadikan, pertuturan mata abadikan. Menjadi sada prasasti na abadi na lestari si hutonannya ke generasi berikut. Jadi cara penuratu songo dia mah obartu pertuturan si maingon songo ni mah ikon arong dubur tabunan di horong ni hajuruan. Molo tai hutong molo ni hutok pena songon pangiduan muna dak tabae buru tabunan di horong ni hajuruan. Salah roto. Saya anak ni Raja Boksu, ima hajuruan. Ala istri ni Raja Boksu hola dua. Imana menebuhon op marbona do besi mamora, dohot menebuhon do atunu duruk siapa. Nah terus op mardipos dohot opu sauliring sedia keluar. Dang butuh pengurus jo anggia pengurus sedia maka keluar. Tetap yo sangat nyopui. Siano pura Boksu. Nauro di bagan itu bukan. Tabai ada dua anak di Raja Boksu. Itu pihamu. Sonari Persimura dosa ada. Tetapi di Perjalanan Binje. Unak saya kita ada mengalui ke kasada do kan. Jelas kami unang Persim baik terus les. Wiutos senu ya. Olah Persim do baik terus. Ada versi pertuturan. DG majo, DG hamu hamid set of Saulidi. Oke, baik. Ada nggak sahata. Kalau kami boleh baik kamu terus songani. Dia kami pada solis seperti dak si pardoho ditubi. Dak songani itu. Buti lo para. Norok penasnya. Sudah bilangi. Sebelum kita laut tuh keputusan. Unang baik Persim. Pasal tu pelor. Unang baik dokmu. Pasal tu sudi. Nazum, unang bay dok, musalino, wala dok mo ribet ko dok si Haris. Dak songoni. Unang bay Persim, unang bay. Ini mana ini? Audo molo, terus ribet ko Persim. Sudah kayo persalik. Apa jo makatai? Satabi jura, satabi jura. Marandai ande maju hita. Kan itu? Si andainya maju hulu ya hanyamu. Gabi udah kumaho. Kan itu noai. Manang nabo api arong do rentetan no tu puta manibulau do tu o puta suruh ke langit. Sanggup do hamu ma deklarasi kon nomor 10 tu lo hamu nomor 14 suku kami maju hamu. Sanggup do hamu ma dokoni bakat tu debat raja sangat do tarobon. Sanggup do hamu. Ima jo lusiamu. Congonon. Naking hamu ma dok naking. Sakamu no ma dok naking. Dok permertubu. Jo anu siamu sanggup do hamu ma deklarasi ono basona hamu nomor 10 tu hamu nomor 14. Ayang go berasa kata robu bahasa sanggup. Tarobo kita berkata. Tarobo ikon natar surat do tarobo. Dakto natu hita. Molo tarobo natar surat natar tulis. Sonari kita mangulu do tiki masani Raja Boksu juruan. Olah kata Tuhan taro kan. Sonari dua Persimuna mata songori Persinan mata songoron. Sonari ambil jalan keluar. Setabi jo para. Setabi jo di Suriba. Setabi jo dah. Dah. Bela lui moderator makatai ba de. So tunga unang baby maswal. Bela lui moderator di ba na hanay reshen ni. Jadi songonon aparaduli argangsado. Halo. Jadi nakingan ini naudokon usuraton adorak sumakata itu be akang ni Bapak Elpa sian jala bije udokon nakingan poin-poin don dang na keputusan do beon. Jadi ulala bodo le tajo kebebasan jonuang makatai
pribadi matuto pendapat pribadi majunuaingon jadi na boy nak kurangkung ngao bak nak na bergulir pendapaton jadi dang nak keputusan debeon ay pendapat muna na berjolo nak kingan mo salang gidoli ang gidoli siano pusaw liling dotor kumardipos jadi ulala tapa luas majo ang doli makatai imajo bangidu akutu aparaniba pargangsado jadi unang batiga kuhi taon ay hita ro senari hita dua-duan jadi kita salilingon duwe ani opusolada tu dok kuiguto salilingon unang ga besi sahala mengarakat opini tu suri jolma dang boy kita nek kasadaon do tolu poparan raja boksu so kondai aku perjol do di tutudian sonari persidi ta huton persini raja boksu do marak persia juruan molo persia jura paling ga sude unarok istilah berarti bertahap kamu sakangan paling ga kamu sude bersiap doa majalo na jolu tubuh ga bisa kangan ido molo neng teparinggat unak saya kita bertahan na tadok ido salilingon kutor pusada tu we anai grup nei tor sulak walo unak saya tabayang grup tak kita na orang-oranggi tapasahat dia si bandaringgat Butima. Jadi songono nangi doli apra ahro idok na dua teh par di dor pinda do mabain tu sikok na do teh jadi tersongoni do hulalan waingon jadi ulala dang na pola menggiring opini akang par jada binje dang na menggiring opini ima hulasa na diboton yakangi kan akangi berang nama dokon itu menjadi suatu keputusan pasaton na nonot tuhidon molotuk pena bagi buhan no keputusan di kita na memutuskan sudah jadi tersongod dia mah alai mau song panggil aku sak pribadi songonon unang majo tersahat tidak natu tarik mundur dia segala macam molo arong lebih lala hera-hera jalan keluarna si pikiratta itu mau song pendapat sana pribadi mau ada mah itu sonak kakbar biji mah Mulai tema. Di nak keningan sekretaris, tapi lo majo konsep ni tugui. Nah, jadi omai mana unang tabay na tong mulosok unang sedok sete bijo para oposiliano. Dangau mabay non gitu loh. O putay no mabay non kanido. Jadi omma versi pertuturan. Molo marabang do opung si Gabriel itu au sono may panoraton na. Molasik sanon berarti dang marabak kamu Tuhani. Ima ana kucina. Jadi muse molo kita makatai ikon arongan tong berorientasi tu solusi. Molo soneron ini contohnya pangidua muna hanggi opu sauliling. Tasong di ma ano bagan na molo rak situju hamu di so. Kan ikon bayanot tarotok solusi na song dia. Tetapi opung si Gabriel bama Johana jo konsep na molo rak songon so dia mabana teritugu lo maju si jo hai tong bagan ni Pak Sekjen so dia mabana teritugu bama jo solusina na pinangidone rohamu na bekam jo asta boton nomor itu Bolon na pinangid ni rohanami keputusan nami rupanya. Salah dia tu merboru Tagalung. Opung merboru Tagalung. Opung Raja Boks Tabunan. Opung Hajuan boru si maju dohot boru si tonga. Unang bedi baik Tabunan bedi torunai. Gaberi peni Opung Hajuan. Horani mah. Nah,
Jadi artinya kan saya ada anak ni Raja Boksu. Oh kan baganon saya ada anak ni Raja Boksu. Itu toh astatu si naurok. Molo tuppe dang taului naurok kon. Ale tatu si kan itu. So, baganon nak pesota bay buru tabunan di Raja di Hajuruan. Moro hora sono de mana bentukna. Opo Hajuruan 2 istri nasi majuta du borsi di tonga. Ale saya ada anak ni Raja Boksu. Nah, dia moro sono ita surat sedia hamu tubuh. Jadi orang kehoras songoni pe mana nak tabay burta hapus burta bunanon tunggu sana. Nang apa lah hului hami dihapus burta bunan sana do. Setabi jo abang tua. Halo. Ay memang salah, mulai siyang gijak salah. Ay molo ta pertenta ko dalam musik, molo saya berkutik di situ ita, ay guarna siyang gijak salah. So nari ngay pa orang ambag tua para Jakarta natinnya 2 poin. Sama-sama betul. Sama-sama benar. Jadi itu si Pakyot. Itu sana. Sada sobamar hula-hula. Hula-hula tadi jauh tolu. Vamos emon. Anggo ya to anak amang. Betul. Tapi jauh waktu sih maksud ni jadi uboto do maksud ni amang tu. Asa jelas opus saulino para di posadia para. Udah di para anak-anak tu hulu. Ido. Ay do man lam nasahay martahan nga huboto hami yun ikum masalah. Ay do naman saya sempat kami bertahan todo guar. Ang guput ta sudi nga alay adong keputusan di kami bang nabuha peyi uput ta do upu Hajuruan. Tetak do ito puta. Ayaw aptang nyo puta tetak do puta. Oke, alang muksedang along do be inanang panahuli. Jadi mana ay do man na sa do juli di huta. Bolo mabo di sila sa kalay di huta. Kita ulan na ben tutol. Ala gudang lo efek na magtua. Tuta po na. Budo kono tayo tatak. Pagngabita po ng mga tutarobot. Takbo. Ay hula-hula. So pa man hula-hula. Boy kita mga hula-hula mo lusura hula-hula ka. Takbo. China. Ang godong no dari huta mo mengelit ko noon. Pabha. Na dia sepakyan. Akay naman sa berprinsip. Ay sung nga hudo pigil ka. Kita na mga raton. Sung nga sa dili ako patu sa mga tunan lain. Mati di Kalimantan do magtua. Anak to si Gotong. Wala ni sung ni prinsip na siya. Tukiturun nata. Betul. Alayaw na kita manigay. Una kita masusari. Una kita mabulas sa itabulay. Itabulay chimunon. Habi ngayon oray. Butis ka bida di amang jo. Unak saya dokter tong. Unak kita manigay. Darong na manigay ya ma. Arala jo. Ate. Pak Jeremy maju. Pak Jeremy maju nga 7 tangan. Mau main di si dadak kuti pembuatan itu harus. Silakan. Buti do amak kasihan di tanah marang-marang di so nauro nakki kan danungamu patak kata lutu dang ngasi gagarugan danungamu pa uhum na buruk danungarobe uhum na baru ido na masa di tonga-tonga persoalan na nakki ngani ima parjulu tubuh na parjulu kedua boru ni rajai oputta boru tabunan ido permasalahan na patuluhon bohado hita generasi sekarang membawa damai sejahtera tu Kinoparta. Unaobe ina masih hata. Jadi naudo nakingunang beta patotang be molosong pendapat tu kuna beta patotang. Dia pertuturan noaeng naung dia pardagi kon nokta pardagi kon ima tutur na mangolu ima ta pertutur hodok tu nomor pe ima. Pemikiranku nama beborak sama dia. Sudah peparanyo puta
khusus na salada tu narong di dua portibion manang na di dia pe nasida marsaor. Dot haharulita surungan lain doang girulita manibulau suaksoni nakok kita tu bijang tu haharulita tuang girulita babi apa sampai tu do marbulang. Jadi unang gebehita patudu honon nabui do peopotta subion. Unang gebeta patudu tuharuan. Khusus nama zona kami di Jakarta udah di sodo benang Bapak Nisia Opulisi Lois. Dangbe. Dangbe. Nah, jadi nung ngatakas sudi, jaladong do tokoh musi di sopar ukinahinan. Berarti om magabe hitan do pa mabuka aka naso perlu boton dia ka doat tu tanasi. Jadi molo tarok majonoaing acikun susibulao ninna kotang sosiari ton nung nga di bola kapabungo mamuse tawa itu tapuk na muse asa songon na ni parsanggaw ni ba Bapak Esiran ni bolong mai dabu mai tutano gabe mammemme honaka poparan na uli na dinggan tu arena nengro. Jadi unang be patot tang behira. Jadi molo pendapat tu dah, pendapat tu dong. Molo memang tabai di Puraja Boksu buru tabunan, tabai di Opu Hajuruan buru tabunan. Secara molo lasik pe pendapat ta ba toka dauli dading ke bodangi. Nak masuk toka lu. Jadi molo tabai di mana Puraja Boksu, tabai dua di Opu Hajuruan. Alai tatiuk tapeo masaluhu na masa na juluin na hurak digani asa dinggat Tuhan. Ima pendapat tu. Jadi molo adong akka na hurang luwi mangidu maaf. Ya. Oleh ate. So ni majo di kita. Parmalang. Oido akang Parmalang. Halo. Sautik. Jadi ngagajang tahatai adong dosa ada inti nak kining sasitong na ulok ko majo hatani anak niba par Kalimantan anggi niba si Abidin Parede opung ni si Luis dohot nasing tapasaha ma termasuk mana kining mungkin nasing naik tapasaha ma mangnasungo dia di huta. Jadi mungkin pengiduan nami itu hanggi nami tu peparan ya pusau liling dikonfirmasi majo tu anggini Bapak Sarra ai padok ni anggir tanah kening Bapak ni si Yapul nung ngalau na tua-tua di atas ni usia 70 tahun ni aka anggiduli do tamang di sengaja do madapoton Pak Sarra tujabuna disukun boado keputusanmu ya akhirnya do si botoi amang tamai di si buru tabunan ripeni oputa hajuruan isi si botoi hurwa hidaro jadi ima mulana gebe ringgas artinya diterjemahkan keluarga nadi hutama ngasatulup alar ido hatani akka hanggini ba peparannya pusau liling terserah tu nadi huta alanga di dokos congoni ima membaik semangat baik di dulu siapa setiap dilian hahanggitai tanona ingananna bergotong royong satu sonari. Jadi mungkin ima jadi patakas par sitong kitonggi mang nabila perlu sa sitong na acugari rapnya kita merjum dohot Pak Sarra wah tohoro songoni di dokot waka
amang nami naro mendapatkan ibana mang na hulak kata hata doi ayaw sa diri aku ubotoi mang na bergabus do na kining paapul artinya di patu-patu pasong ni pakatayo ni artinya memang ikut tak cross check jo ailunga sampai songoni kondisi di huta sukarela mergugu sesuai kemampuan sekaleng boras 150 setiap hari Sabtu terbuka hahang kita hahang gini barduluk siapa mangaliat tanoh atau pandesida tiap hari Sabtu mar gotong royong hola ceda do alana mereka halaki na di huta menganggap bahwa parsitonggi-tonggi hahangginami parsitonggi-tonggi suak songoni nang hahangginami oparan ni opumardipos nga setuju ba songon konsep ni pangarat toima aima ninna tikini hatai songon konsep ni pangarat toima tu luma ripeni oputa opu hajuruan sada ripeni opu raja buksu ido na gabe nunga sampai merdalan dau songonon kondisi na di huta makalacon jadi syarat cianau boido mangna holak kamu mak konfirmasi boido muse mangna akan tua-tua nami di arahon anggidolikku bapak nisia pulan nomu selau tu si meminta buado sasitong na hatana songoni enak kinik tapi gido hatani Pak Apul ba molodung do tabigi tarokon taleam matuna di huta aisona mate di siau di sodo di Kalimantan dua ninna par Kalimantan nakining ro anggiri di dulu ni ba si Sudirman par Lampung do na baru jok do autong makatai do sidekman ala sok do ngacak ala cuyan terserah tuna di huta nakining opung ni si Luis mandok mese nak penaung di dokon nga adong rapot nami taserahkan matu huta ninna udahlah bakembali tu huta ma ima sautik tambah cenau mau lihat dek saya tahu jo di sodo pe apa di siapul tak konfirmasi juti bana sodo pe nesiakuta iba tong iba nagabe hudokon ne wereng do pe musetong di sibana sodo pe mana baju tok kesempatan makatayo moderator wah bapak siapul tabamu yang gi sakuta buka jo ahanetong buka jo Mi. Pangulu mi. Pangulu jo. Gabar ni mikrofoni na dicorek nai picik jo. Karena orang si gabar ni mic dicoret. Picik jo mana saya buka? Picik jo sauti sekali. Picik layari hasatari dan non. Karena orang si gabar nah jong mana dicoret ya coret. Layari mah picik. Nah. Wih tanya teh teknologi. Picik sama jo layar na yamang. Layari do picit layar. Sama jo layar na terida mah di sisi di bagian kiri. Layar di. Nah, ima. Ada. Oke. Lama jonggi. Jadi pula ladak pula sungun na patakat sungun na marupani. Dia tabi mada tu apalagi mau tu ka aparani ba amang ni ba. Ala dia kapak kata yoni pe hulala. Ate tak marupani huduk binegi ba jala hulakan. Jadi bolo lidok do rupani alai harus besongoni na bui mak konfirmasi no selanjutnya memperjelason bolo ga bisa idope tangaruk kulala kurang na siap pakata yun na buah-buahami tu kamu pangarat tu pakata yot tadi huta artinya
Disikan ding nangaro kata di lubet cimamor kebetulan aparani bapak cara dan rodok bapak sibuk di. Alai memang angkok ka anak tanah sinoni na di huta asing ni sudah ngaro tikini borng ini. Jalan nga manulupi besis werok konsepon. Alai sungun nodok konakian alai do dinggan na sungun bapak ni secara marbani sungun seren itu ay sakutata lubet citong gitong di. Asa tung uli ni ajala tung dinggan. Pasado ka magtua do na tuwa-tuwai ba man na piga pihamon no bao. Dapat kamu matubagas ni halak day din na marwan tu secara. Basung na ko nakiningan bala mahamit to si. Au ba oputeri do Cornelius amang sirik. Bapak ni si Selparo, siya pumat di pos. Di situ dapat tani dohot anak ta bapak ni si Bu Bima ang gini amang niba per Kalimantan. Dohot si Sadabi majo itu apa niba ni si Sebek dari hutai Bendaharatta. Sido ay makata jelas sebenarnya dang pola holan au bi antara ni hami bisa butulah bawa itu disukun. Waduh kasih tungan di pakata iyo. So nguna ko nakidak pula iling bihami elector ngatur tijik pakata iyo ni. Pero wala kayo na mako bisa garas na mo hinup pami di Jabu pacara. Terus langsung na bahami sa pakata iyo ni berangkat tu atok tadulo manalaw inganani. Tari naman. Sebetulnya iman air koner panik sen oputau puhajuani ima bursi majutak bursi litonga tabay mabur tabunan ahita si bote pinok parna ada mungkin pula pilot tapi babobot tasbi akan masa sina baru hirna pilahun nama hita atar hera buti batong hani mana langi na pasti kita harus si boto ya tarima rupani intina peperanna jadi bon satu sih ulala cukup jelas itu benar song naik kon abak permalangi nak kiningan benai tersedaro halau gotong royong tidak kenapa dinggat tun nalau inganan ni amang natugu nanek sipatu pota tu oputei jadi bono punat tundar kabe hupikerihan persoalan langsung bolo kami na tinggal di huta jadi harus besong ini mana tahu molotong do pikot ceulau no memang nama nalu jaru na mangulau na keperdingganan nun Ido, bolo koce ulau dope patak kaconon gabi kemudian waing dope umse na ulau ta dope unikuma. Ngolo koce ido pe lau paling gatton. Koce ngoni dope jupani man lau paling gatton. Oke lah, tahu lah pe umse. Ubo pe umse non na tuai jala manukun hata si perjului memang na songoni do bang nadau. Alai hurala kun nak kiningan iba jelas takas dopi pikiran, takas dopi perbidegian, takas dopi pandohan, takas dopi pengetusion. Jadi papina takas bangse. Kerai nama hulala songon kesimpulan. Nabu terdokon hami sian hutan naing. Secara pribadi, au madok. Kira-kira tu sina nama hulala hana. Patak kacon. Oni mana bui terpatorang au tu hamuna ke abang nami para nami dot akka para mangok bisudi nari pangartoni. O para ni uputta sa luna. Sa tayo majuang ba? Suku-sukun. Olo. Ay dukon na mangulaw na kotong royongi. Do pa para no puta sa uliling do mardipos. Do. Mauli ate ma. Dungkan kami memang dung nama seminggu ya dong otikon. Ni adak pula buat tolok kutu si. Ala kebetulan patung-tung jauh buarong anak tay di si bapak ni si Ricky warna. Memang kuber kami repot. Artinya harus paning. Oke lah repot ora patung-tung jauh paling gajabuna. Tuk sini penasida. Atau nama ka nauli mai ka na paling gabagas naroha marwani nganggo di si. Alai nar satu ngado muse ba mau lihat man naroha. Mau lihat ma. Oh. Oleh ate yang gini ba siap kuta. Jadi hita man waingon nama sirarian on. Kartu dia mabonot tahula laon waing akka pandabot taon. Bodo rahita mabay pandabot. Alana bagi tabado waingon ni akan bergulir di juk taon. Bali mahon bagi perjelas majo musye itu buta. Tersebut dia
partording ni bagan ni tugu ni oputta ulara mangihu manuai ngot tu panoraton ni oputta satu oputta boru hajuruan aido nuai ngon jadi menarokon tabba menguseni di nomor 5 jadi buah hita namaramaranggi di jukta di bornginon atar tu dia mahita muse ai tarsongonon molo badabo pribadiku na tabukka na ringgani ale dang degakki dobe ata bukka alu jahida molo tungan no bagi songoni ulala basongon na bagi boharo te bagi marisuang do ulala kana ringgan na tapukkai tarsong dia meneng do honok kunwaeng di tanah maranggi molo tungdo gabe beda pendapat tita dang boy dapat tita sada keputusan nauli di hita omma ularana macce borat di hita satabi dihamu hanggi doli oppu sauliling do toppu mardipos satabi dah akiku paraniba pargang sado ularana unang torjo alusi jopra anon do kesempatan sekiranya majo goloi hami o sekiranya do dapat dapat pribadiku don dakta suraton oputta boru tabunan di riben oputta hajuruan bagi kabur do hulalau kabur dalam arti saruba do nuaengi pinatomu tu padabok ni angginiba anak aniba ke persanggau jadi oputta do tongi nakpe namar hamaranggi do oputta sauliling oppu mardipos oppu hajuruani barokma do tugui jadi saruba do lalanai pada boti ba toluma anak ni oputta raja boksu ido nuaingon jadi molo tukpe hului hami nuaingon songoni panuratonna alai maralo mannom museon tu akka pertuturan dak sanare dak wakatai pertarobo do biong amaralo tu pertuturan nuaingon ay bagi molo sanian no buat ikon maranggi daw tuho akon amang persanggau jadi ulala masaburak do jadi molo songon sanau pribadi atar songon omma ulala sanau pribadi do dah molo boy ta husor di pikiratta molo sububi dapat tita di napato tahon tarobo ni oputta sangat tuhita bahwa benon daktar patau tahita di pertikianon mungkin jadi ahon yang dibahasa modern nate bagi PR mau mangna bagi tong masuk-suku notu pinoparta molo sianau pribadi usulu bahwa iman wang naidok munai dak pola sitarang otat tarobo dak pola ima berjolo hot di pertuturan alai siak kami bata surat ma di bagan ditugui riben oputta hajuruan todu oputta boru simajutak oputta boru silitonga oputta boru tabunan pinatomu tu pedabok ni akan di huta terlumuwi itu paraniba Pak Chandra kita no botai amang persanggau kita no botai ya para duli par Jersado dot para duli par Jakarta dot paraniba par peparane Pumardipos jadi masalah teknisnya hadua dia dati bodo songon nedok niak paraniba par Jersado tarabot kulah hulai tahu sipon jadi pas doi dang kinolalai membuka songo dia nama asa bolu tu petang kapon ai di hati hai dang olalai membukai kita no boto sabudullah jadi tersongoni nama ulala bolu pendapat pribadiku pendapat pribadiku tetak mata surat teburu tabunani di horong niri peni oputta ajuruan dohot catatan hului hari mana yang naidok mulai yang geduli dak pola si pato tahu beta robo hok mari pertuturan ima ulala molo sana pribadi orang lobi mangido apa bolo tungarong si nasal pupa kata yokku jadi tetak ma tabaino jadi suku-sukun
tetap mau suku-suku no tukino parta. Ulala, tersong 5. Senau pribadi. Ada orang so sahak do berita tu keputusan mang napai motor be tu pertikian nasing membuat keputusan kita najum di tikioma. Alang ko pada pribadi senau 5. Tetapi maju bu dia makata saotik. Tetapi maju di kita. Halo. Halo. Ya. Ya. Jadi songono dari hangginami. Peparan puta sauliling do to pumardipos. Marla busu mahamu. Edang na baru nang do hono kuate. Molorak taula hono. Ngomila hita mangidaka hula-hula tetap bulan bahkan do akka pamuruata upubuangga. Jadi akka persoalan ope masa itu halaki. Jalan ngasih panu ngadi tu paki halaki uloto. Jadi molodang jadi unanon. Nata sakabion. Ahana malusta tu halaki. Jadi sudi mungkin luas sigoto ngadi boton. Permasalahan tahun naik sudah unot tahun. Jadi ngolai non naman non dihamu hangginami opusoli ngopu mardipos gabe gagal sudi nata pikiri ngatung mas seporat. Kalau ngomi daun di kita daripada memikiri persoalan yuputa nang jumului. Umilam mahita rison. Jadi maju pangidon nami tu hamuna anggenami opumar di pos dot opusau liling. Tabayamu kadongan. Enga malangkah hita. Ne Opusilianor. Opusilianor. Stabi di kita sudah Para doli. Songonon, aeng goa Pak Chandra, kami ngasa tuluk, dang mungkin Pak Chandra, dang mandok mergau, dang mungkin Pak Chandra songoni. Sudah kami nasa pangaratot tiki barpungu di Sigotom ulang tahun di sini nggak jelas sahata, nggak jelas Pak Chandra mau lohon, dang boy muba sakata pakateon. Alai dok kamu songon aktif katakas penon. Alana baru abang opung si mertua ni. Nadingkan. Perbangkulu baru siani papung kalaki. Di papung urung se asa sahata. Ido beda barani ha mandokon. Nok sahata di papung ibana. Ido beda barani ha mandok sa borginon. Jadi lo para. Jadi takas sen long. Jadi do musia para alani do minna barani hita mangulah honon alano ngarong do hatani siap bonani pasugit siano puta sauliling do pumardik pos songon konsep ni nata buasa pangarat to yang go hatani halaki nama sahai hatata kendala di halaki do anggur pangarat di nasi dulu di pangarat nama bulan 12 melorak salah tanggal 2 bulan 12 do aparani bapak opung silutai nate. Ido Pak Elpa. Ido. Ido diulai mana konsep ni pangarat to idisi. Kinarong lori kamana bojo patuduhon. Arong lori kamana dope? Adong tak tokida kamu lori kamana. Jadi dang nang mangada-ngada hami apara siduli. Palap labok mapusu-pusu tamajalo. Baru sadinggak kita paparan yuputta. Ikon manata lu itu pudi. Darong kita na manglului akka hamonanga di sodang ado. Una peningkat to dorin canak. Pama mereka man. Jadi kita sudah paparan ke puta sadada itu. Sia dus minta hitam makatai. Kata di buku Cimamora tanggal 7 bulan Desember tahun 2020 songonolak. Sia sitom na mangolo angko sudah paparan yang puta akan nauditi ditulungi do siang utusan nyopu naros yang pangaratoan. Jalo do tokor sepi alai adong do pinamuli siya kus di
tahi sini pemarang komputer saat ada jolo di lui majolo akan apistar petak tungui asuhu manahaduan manumoi sahalani oputa asa dituturu kita mangudah akasinota jadi nomor tugas tu sohor lunga siatus kita lao makunci kedua siapa paran yang puta margona na margoan bukan nama teman-teman warna itu kedua na margoan jadi mana orangnya baru musim kedua siapa paran ni oputa atulu aku si mamora sekretaris siapa paran ni oputa partipos warna adiriti nama patung bendahara siapa paran ni oputa Saudi nama kuat Francis turun jadi masih harus kita minta muda sidota titik-titik negro parjolo mau nunggah-nunggah nadi pasuki jana panitia datang kita mau nunggah mau se karijo kita pangaratur Kaya jelas berai, Pak Putri. Mau tangkap intina. Jadi tersongoni mah para keputusan dari kota para di sido opung di sido tuain jelas. Dangar sangkal apa ni mana? Jadi di sido Bapak Silutain. Hah? Bapak Silutain. Bapak Silutain. Bapak Chandra. Iru halaki do takka anggita sian mardipos do sian pusauliling. Jadi buado ingkarata do pio. Aiman baik. Kalau usukut jo suri ala kodjo. Ala usukut jo baksi dirman perbengkulu. Ala na baru papungu banat pari. Sudi hamil sari. Pas tonggi-tonggi. Tadi kok tahu. Tadi kok tu rencana gua ditugon. Mulu na keputusan ini sebenarnya baik do na anak ni raja bisa kan itu doa. Esok natar nak indah nu natar gugut. Dulu suku kami jo, mulu butuh darab tagut suku kami jeringan. Dari darong tagulut taparinggan. Dia do pak padok ni opuha juru ada tayuton. Mana padok ni opuraja boksu. Ido ta parjulu ta paringgan. Unak tari mangin ala nasi. Dang na dirima. Dang maksudku ima tahu utuk parjulu. Dia si utur hal julu kita mau buat konsep na jelas do. Molo konsep na sono ma molo konsep na sono ma. Kan konsep na pangarat ini ima nakina na tajuk ponong na tahatai sonari. Jala ido to ima sonari na tahatai oni do na ni hatahun na kini ngido maksud ko paradang na dia. Setai menjadi para. Oh lo, sonari kan orang tergulir naking tiga pendapat. Di pendapat itu si Basot tak. Dia do si utonotan wae. Nah ini opwa juru do manang ni opwa Raja Boksu. Asa taboto, asa boto kami. Setabi majo. Apara doli pargang sado. Jadi sebetulnya masih nanti kos mana ni apa duliku pergang sado. Jadi sonodo apa duli.
molo tuppe na idok ni oputta Raja Boksu tai huton molo pangidu sek kami ba mangihu man tu taroboi do tu pertuturan molo oputta hajuruan do yang nata ikuti mangihu matu taroboi do tu pertuturan. Jadi nah ubah nak kisah pendapat tu pribadi sebetulnya jalan tengah ada sebetulnya. Ayo polo intinya sebetulnya na dua version do nuai. Versi ni oputta Raja Boksu do versi ni oputta hajuruan. Holanda dua do inti di permasalahan sebetulnya. Do inti di permasalahan. Jadi soalnya dok ni apa radoli opuni Eleanor sebetulnya na tahu do. Dia do situ nota senario. Morduk ke pendapat tu nak kinga soni. Ini buat jalan tengah doa sebetulnya pendapat pribadi. Jadi anda dengar ni apa doli. Jadi tertusi nama intinya sonari. Dia do iutonota. Jadi songsiak kami nak kingan pada bok muna be ulido, pada bok nami be ulido. Aledang boy kita membuat keputusan ulah be sonari. Terboha menurut pada boknya kadongan. Boy kita membuat keputusan. Tang dak boleh dapat. Kita bisa. Malang. Oh, lok. Adorok Super Malang juga, ate. Adorok Super Malang. Ala kebetulan au baru vaksin. Jadi perjulu maju au teh istirahat juga teh. Babigau, vaksin babigau nak ka? Na dua hon. Jadi namanya. Tok-tok di bagai sedame na subur na sastuata. Hita. Betul hon. Belum pasti kedua baru sampai jam 12 kan. Apa tu? Dah. Ate mulai tera. Perjulu dah. Oke. Ngatoho nadidok ni angki dulu ni ba opung ni si Eleanor jolo disukuka lagi ma jo tuhuta situa isi lugar ni situa Pak Chandra. Ini mak termasuk main naking nadidok ni angki dulu ni ba Bapak ni siapul ba halu jauh majuanggi musik patak kaconi basuak songoni nang anggi dulita peparannya pusau liling ba apalagi ma baru disukuka lagi ma tati ma ari musik buaru sasitongna ai terus terang naselamaun hola ceda dua sanga sakta ba dia mana dihuta ai na dihuta do nama mangulahon alakiro anon na mga hay sudi di siro pertuturan ni di siro taroboy di siro bolani pasukita so dia hatani parhuta ima tatulupi ido sudi na huboto hatani kahita pangaratto jadi tati maari di antara ni ari na tatition dileam kesempatan tu anggidolikku Bapak ni siapul papunguhom muse makalu jahun na tua-tuai lau manukul baru sasitong na pernyataan ni Pak Sarra suak songoni nang anggiduli nami na siya pangaratoan termasuk ma Opo Eleanor dan nakining se opung ni se do paredetai songoni do dokon termasuk terserah na di huta nak benong adong Luis Kang. Ya Opo Luis nga magkatay hami alay ba terserado tu na di huta dia mamabedinggan na hiado tong aumar telepon dohot par Kalimantan ido tong intina dia mana dinggan terserah na di huta jadi sudido terserah na di huta ba dipatakas mamuse na di hutai mohon maaf ketua diri mamuse ari alai dilema kesempatan tu poparannya puta anggidule pucau liling dokotu anggini ba Bapak ni siapul sebagai siloja-loja di huta makalu jahon manukum muse buah muse na tua-tua tei tu Pak Sarra dak pola boai na tua-tua mendapoton anak konna ima siya na uhata mau lihat ima hulala sonari keputusan rapat tanda bui salah satu nak mau lihat mak Kami jadi paraniba parmala. Nanti kina makatai kita dohot aparaniba opu mertua siap Bengkulu.
Ojo. Na dohot Permisi maju awate. Wapra. Permisi maju niku. Ngapa berniku? Una PT jo, si abang. Unang jo bitu. kenai suatu naik. Ya bang, kenai. Nah, sini permisi. suatu naik dah. Nama katai kami na naku mang naroh biar paraisi naroh apara amalutain. Jadi di pangido aparaido tu bapak di siapul. Di situ bapak siapul. Asa di halu jauh mau coba ya sehari naik cuma dapat ton bapak Chandra tu di hutan. Kan itu kini ya. Jadi aku bapak di WI asa nana yang borhat apa nih tiada di hutan doh na tua tu jauh ni Pak Chandra patakason. Tor di balos opung si Luis mei per Jakarta dak pola belao be hanasida tu jauh ni Pak Chandra. Ngasono keputusan nami indaro jalan muse pada halihon yang berangkat do parhuta ketua panitia dari huta do hot na tua tusi pada halihon alai gabe diurungkan mai ala ngak keberatan na tua selalu halaki mendapot ton Pak Chandra HP ngat perasaan nasida ngati kos pakatayon nasida jarang ngaringgan kesepakatan puasa musim mula-mula. Jadi mau bereng do punisi selin, maka tayo do punisi selin. Nangol be mana lau musim itu sibe. Ima songon tu sang tetangga tu apar Malang. Cewa namanya. Buah namanya. Nangol do songo dia pe sonau mulu pendapat tu majalah pendapat pribadi majon. Songo dia pe hitan yang hadiron. Ya udah ambil keputusan. Dak tolak kita biar kita mengambil keputusan. Jadi isi tagamot tama baik keputusan. Bah, bekunah tahu dah kena di hutan kena singai. Caranya soal dia merjum dok naik hutan. Bermaksud tu tong paling tidak bapak ni siapul sosialisasi kau pemikiran tahun. Ayo tong, ayah na di dokon ni sekretar moderator ipe nak kini ipe dah tunggu ambil tengah ikon memang pilih salah satu dok. Songon dan dok yang ginduli ni baupung si Eleanor. Opo hajuru do si auta mangna opo Raja Buksu. Artinya aku ada dulu anak ni Raja Buksu mangna opat anak ni hajuruan. Itu kani. Artinya mulai tak aku ya opat berarti dulu ripena. Jadi di situ tongdang mungkin kita menjadi representasi ni peparannya puta di son. Ibarat nak gabe mengambil keputusan. Alai ala arga doha tak ni dok naiking. Ngadi dok konang gili bapak ni siapul. Badi halu jauh memuselau Pak Sarra. Alam memang hidup komunitas yang dulu ikut tuna di huta. Jala songon nami dok ni opung ni sialiane arnak kini husuku kami majo. Itu kan pengiduan dah husuku kami majo. Apalagi mas baru pemulak anggi dulu sa par Lampung do si bapak ni si ya itu lain. Kalau kan nomor teleponnya, nah telekonferensi kita. Itu ada tuh nggak setorangi pernyataan ini anggi dulu ini. Jadi menurut tahu keputusan Malamon cukup dua. Kalian waktu itu hang kita per peparannya perusahaan ulilin menukut tuh hutan. Jala talian tiki makalu jahon tu bapak ni siapul doh takkan tua mengkonfirmasi waduh puasa lo kono musungonon asa terida. Jadi asa takat kita saya tabain selilingon terserah nari hutan mak nari hutan rumah ngulehon dia bisa hira bibani tu nari hutan
asirohan no tu na di huta. Tapi ngata kunci na di huta. Termasuk mak ngata jalo pernyataan. Aidang mungkin torhatani na di huta ada itor dilean tede jadi dilihat tano anggudang ngadong las ni roha kini alanga didokon Pak Sarra songoni itor burhat lagi. Itu tong jadi tusi maju unang maju mengambil keputusan itu saranku. Saya lihat tu si Yakub anggini bapak siapul waktu musim kalau jahon do talian tu opu Eleanor berkoordinasi cuma nukun lewaro toholo di koko songonon tapi hatata nama saya dirapuk dak songoni seterida betul baru beterida non ulala ima jo sana mau lihat ima keputusan dan bu hida mengambil keputusan sonari ai dang mungkin holan opung ni si Eleanor do si bapak ni si Haruna kining merepresentasi ni opus sauliling dan mungkin pola naudo lakam do mang napiga po hani opus sauliling saya tabai kata nari huta mak saya na opus sauliling nari huta semua ada nama saya ada teriga mati jadi mau lihat mah ido sianau ayang go sugari dan didokon Pak Sarra songoni ayang yang bergerak tiap minggu kerja bakti. Jalan ukuran na dope tanoi. Jalan ngarong lenon na dope songon pago-pago ni tano itu per hang kita. Aidang nang labur juang kita sedia bidak petaho terserah dilihat tano. Iya tong tano nasi dia tano hatopan. Jadi mohon ketua memberi waktu tuna dua pihak na hurokon nakini peparannya pusau liling dohotu anggi ini bapak ni siapa? Ima saran sianau, ima keputusan tak menurut tahu dia. Jadi langsung mah ditanggapi Pak Apul, bu itu terulau depe, alaison depe mana, langsung mah ditanggapi. Halo Pak Apul. Oke, itu bu suara. Bu depe ulah honom mui, ayo tong. Sonari pero hono nate ang narokon nakiningan ba ay bas sunet tu sabbe mang nawa pero hono nalay ba bolo ni Halo jahon jonggi halo jahon mate na baik kamu bawa waktu saya dia tinggali sa minggu nai bayanon na sawaro Isir mabain waktu hanya kita. Baik mato, saya kan jum musik kan di donai. Tak pola mingguan monis. Jadi dari sonari cukuna musik sono mato parani banwaing. Parani puta pesauli dingima di aparani pergolado. Moro memang ido hatani nadi kita non. Bapak Chandra. Waro para. Jolo suku kami joto dang butaralus solari alana tertaralus solari songono tiki marpesta ulang tahun sini kami suri popara nasu opus sauliling ngasepakat sadahata jadi mulu babe bana asa binoto jadi sodak songnya para masalah pesta saya kan 2011 sementara keputusan ke 2020 keputusan napalit pada masa ini di Huta 2020 2 tahun berjalan. 2 bulan lalu aku mulai sekuta jarah usuk denggan di bana tawang dia kok dosa hata hata dulu itu hata tu apa ini apa rasiduli ba udah tengah di bosok tempat nak ngaruh di mana mangida ngaruh di mana manurupe jarang ngaruh di mana margugu 150.000 sakaleng boras kan itu sonari suku-sukun nani sonari masuk di mana na tersungguh dia gawe songoni kan itu noai jolo sinu jelas asa binoto mangalusi napailah kita sendiri doh kita tuh ulat tadi so dang napailah kok sonari kan dijuatnya mangalui ambil kesepakatan do kesehati dari hati ke hati dang lomo tadang lomo ni jum istilahnya kan nggak tahu lah noai jalan nggak didah lagi nggak tiap Sabtu nggak merdu di depan Ido waktu serta bija waktu
Waktu ada tua-tua. Ai desain dulu pe memang dari huta tak sampai saat pemikiran tua kabagano nasi tujuh na dulu kami kisah kata setuju mabai pertama mabai itu saat saya di pernah hadapi selilingun tetapi itu keputusan jadi sonari timbul museo penulisan belum ada itu sangat pemikiran berkembang datang jadi dua tabuna alai dua keluar jalan hula tapi pajuna selilimo tuludo artinya kan orang disiruba biso jadi mungkin tidak sahat pemikiran tanah selilingo sampai itu son jadi timbul masalah nari. Jadi memang tidak paham. Odo nasi lulu atas sigali buat saja. Jadi Jelas memang soalnya itu betul lah. Jadi bersama diskusi kami dohot amang tua parmala. Perjulo jo menghadap hula-hula. Dungkem masuk sesuai dengan baru ke melangkah selanjutnya. Jadi saudara kehidupan terbalik duit memang nggak tahu ada mau mesti jual itu justru ini terbalik. Kau jual orang do kesepakatan di kita asa terjumpai hula-hula tak anggota ngarok kesepakatan untuk apa kita mau jumpai hula-hula tak jual sepakat mah kita asa terjumpai kesepakatan di kita kan namanya ada komitmen kan itu dan jual lah artinya nah udah terbalik kesepakatan di kita apa itu orang nadia Jolo sepakat lu kita sebenarnya asalahu kita marsobat walaki. Itu. Mungkin salah pandohan. Artinya langkah sorry tapi istilahnya fix kita. Itu maksudnya jadi aturan yang saya ada bukti secara emosional baru super cepat kita harus ada itu atau kalau nggak na pada zona kita jadi dari terus di kolani cara jalan keluar masalah dulu itu tuh karena kadang bola masih sabar kolani pak memang mau lu membuat tergolong itu memang katang jadi memang kata Wida apa martubung moderator. Binasa aja satu kina ya pada satu kina itu akan permertubung belawan. Dari mana? Ini? Buka jo amiat kang. Buka jo aneh. Mik na mik. Mik leka. Akang permertubung. Akang septa. Buka jo mik kang. Maka tayo jo akang. Arang si hera gambar ni mik dicoret picit yo sehadi. Nasanay. Gambar ni mik jongjong dicoret di mana? Sebelah kiri. Picit sebelah kiri. Paling bawah. Cara gambar ni jengga dicoret. Picit jo sehadi. Halo. Wala. Sambil pai tehon. Claro begitu sih. Nah maksud sambil pai tehon. I mata. Amal mati hola memcite ke. Ima to sambil pai tehon bagi kamu sudah. Halo. Oke lanjut. Sambil pai tehon anggini bapak martubun. Bayi masih nak kini. Di halu jahon anggi doli si Pak Abul Majo. Dilihat uang kita pertemuan dengan kutuh tak asa terida warna nak baru nasa sitong na saya taruhkan
Sararina di huta, sararina di huta. Rangatan sudah HP dan bui kita mengambil keputusan kalau melihat gambaran do. Jadi sebetulnya para buti dolangi. Saya terus nama akan itu lawan dapat ngepi hari lawan itu jauh Pak Chandra. Sebetulnya enak tikos bi. Bamulosoi tahu udang masuk bana. Rok. Sebetulnya tu para oposisi Gabriel lagi. Do jo papa do masuk para hutaniku do. Nama banahon. Ulak sebetulnya. Maksud tu ido. Tadok. Apa dah ngolo Pak Chandra kan dah ngolo tupul. Baik matong. Turapok pedang ro. Kusonok pedang ngolo. Asa diajak merjum. Asa terkas. Mau melangkah sekian jauh HP dan kira beres. Tapi tidak menganggap hatanya Pak Sarang menjadi patokan. Halakan mandok terserah di huta. Baru kasih tongna. Asa patupul di zoom. Gimana? Jadi apa? Yang sosor patupul. Akak ko martubong. Ala na nga robok borgin ka. Ngarobok borgin. Jadi ulala kak pemertubung ni dangbo be habin ni. Dangbo dipicit. Jadi bohama kita unang bagi lau sada no asa songon na tertib ulala tarsongod dia mah pada abot sakitan waing itu lebih mas statement na ulala pedek-pedek. Jadi mau sangaw sa statement unak pola sa minggu 2 minggu petalep kesempatan alai ulala bari minggu kedua ini natatutuhon naung tatiti hari nai ba di sini kita mengambil keputusan songon nedok ni apara ni ba ang didoli opu Eleanor 2 do sabutullah ay tabo penek kali opak kata no 2 do sabutullah intina persinyo puta raja boxudo si utonota mangna persinyo puta ajuruan itu sebagai moderator anu aing tang memihak salah satu anu aing jadi itu si utonota mangna dia do panikan ima keputusan na jadi tababe mas statement ta na pendek-pendek kula pendek-pendek mah asa atau tadi waktu 2 umur sana 2 minggu asa leluasa Nauli jalan ringkat. Jadi di 3 ama waktu nadigan. Maksud tu akan ketua setuju kita 2 minggu. Atur time ta statement ta sebenarnya songonima. Jadi di sini pada tahap 2 minggu na nengro. Tahap tan wae mengambil keputusan nama. Unak sekali-kaliling behitan no. 2 minggu oke. Berarti tamam mai hari hari Jumat. Itu hari Jumat 2 minggu na nengro. Seminggu mau rasa meliliku 2 minggu. Mari meliliku itu. Kailan lupa nun nayatan. Maksud tu songono nakang. Talian majo waktu mang natabay mak kebebasan nuai ngojo. Talian majo waktu na cukup leleng dihita alana pada tahap pengambil keputusan don. Jadi tentu pengambil keputusan non nuai mau mulai nakinga sepakat teoku aser roha na iya sa madok niyan unang majoro sahat akapadohan natarik munduron molo boy rupe at bang boy rupe nuai tabaring ganot sude ini benda taruh dar sa pikiraku buat kalian waktu cukup lama mang nabasi pa sorap penuai opu paropon nuai adong waktu itu maksud tu jadi ala tahap pengambil keputusan don dison kan tahap kalau buti mang soni tabay majo opsi na dia sipiliton. Ono matong ano mata sa haon kang opsi na bayina mah hunala ay songonod di molo persinyo puta o puta raja boxu laos mangihu doi itu pertuturan dohot tu kuwi dapat mu Pak Putri di haon buat cai versi buat ca. Nah dia maksudnya Persitaro bona duai. Oh. Nasa ada anak Raja Boxu dan nasa ada naik tu anak Raja Boxu. Udah ditampil honi daun. Daun boy dah bah. Unak pola tu sih. Katanya mangos honi. Nah udah kada stabo tero
versi dua opsi kan. Opsi A, opsi B. Ima tabain. Ai molo opsi ai opportuni oputa opura jaboksui. Ai itu sih beruang nah jadi permasalahan. Aido. Tidak. Jadi tabain pemecahan bersini opu hajuruan. Jadi mulu menurut tahu batalian menjadi berenu cukup manukum majo hang kita puparannya puta sauliling tu nadi huta sinak kining toho mang nadang penghuni di dokon Pak Isara jadi dialog jahon untuk meminta pertanggungjawaban kepada kami karena baru tahatai mungkin no. Songon do akang Pak Rosinodang. Jadi sebetulnya ada benar kon nakingan. Kalian waktu na cukup leleng. Oke. Jadi unak kola malil kube bergulir kula lah. Itu ang nama tusio. Artinya songon edok ni ang gidoli sa ano putta sa uliling do to pumardipos ay ba man nonok kunwain. Opsi pertama oputta Raja Boksu tolu anak-anak. Atrahera songon Baruda mahita tu lagi. Baruda mahita tu opsi Eleanor. Opsi A. Opsi A. Opsi B Maranggi. Opsi B Maranggi ma. Ima opsi ni opu hajuruan. Mang natabata do beon alanunga. Mang natabata do beon opsi patuluhon. Opsi dia mesti patuluhon. Opsi patuluhon. Oma nauro kosikani. Alay bolo maralo turu hatta dak boy pola botote. Tetak manibagan ditugui tasuraton sahato puta hajuruan mangalak boru tabunan. Alay tay hutom manasida dak pola sitaring otat tarobo partuturan kot. Ido maksud tu opsi na patuluhon. Alay bolo daw dak setuju kita oleh dua opsi do asa tabut songon pangaripunan ni pakatayot ta saborginon. Naruh aku songon lima. ABC mani mo ma. Saya ada dua tolu. Saya ada versi Raja Boksu. Sapana taban may di grup. Asa dipilit. Terbuka mata bay sudi ang gosong ni. Ngaro jumlah yang rob di pengambilan keputusan terbuka masudi tabayan jumon. Okan nakikubayan undangan terbatas dor. Undangan terbuka mata bayan. Oke. Oke. Adigan. Bah, ayo menaruh. Tabayan maju 2 minggu yang rob. Alai undangan terbuka, jum terbuka. Kan? Nomor 2 adong tolu opsi. Opsi A versi Maruda hitatu parstonggi-tonggi, versi kedua Maranggi, versi ketiga dak sitaringota tarobo alai tolu ripeni hajuruan. Di partuturan. Di partuturan, di tarobo alai tolu ripeni hajuruan. Ditugu. Opsi opsi ketiga. Ati bapara opo Eleanor. Ngabu suri tabain tolu versina. Ulah 2 mabain. Dia mai. Nah ini opu Raja Boks tayuton manang opu hajuruan. Mulu patulukon, mula naik kobayenon, unang bay burtabunan. Alai anak ni Raja Boks supiga berata. Berarti boleh persi Raja Boks tulu anak-anak. Hajuruan, Saulin madipos. Berarti kan dua opsi na berarti kan? Nang betul. Ini betul mau patulu kan saro berarti ada kami manolak unang bayar burtabunan. Iya, aido. Berarti oleh 2 opsi mabain. Nah, berarti 2 opsi do berarti. Betul mak, 2 opsi mak. Jadi asal nong marobot tuita. Jadi opsi pertama Maruda mahita tu opsi Eleanor. Versi kedua Maranggi. Nah sosok ini do di hoanggi satu sonare Maranggi majiba Pak Odi. Jadi sebelum pengambilan keputusan renuk komanggia Maranggi hami tu homang na Maruda. Terima hana. Unang mo si sonari. Dia no di waktu pengambilan keputusan di siap pemadirim. Dia lo resmi mahita.
Munarong member dua rupa. Tasoni mo rala. Bunyi motong. Jadi ka moderator di ka tekina. Batong maulala sa ngono 2 minggu na nengro. Tanggal 3 may nangite. Oke lah, di dulu mana tanggal nih. Hari Jumat 2 minggu na nengro. Oke, siap. Undangan. Dia mana undangan nate. Karena terbuka sudah kan seluas-luasnya makan. Olo. Nak terbatas besok non. Olo. Jadi naruh aku sono makang. Hita nang mabigay di son. Ba malo suarong kahalangan na pala matsi perlu. Kahalangan nauli kahalangan na dian waingon. Ba tayo hutom majum 2 minggu na nengro. Tanggal 3 man waingon akak sekretaris. 2 minggu na nengro. Tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. 2 Oktober. 5 Oktober masa pala hari kesaktian. Jam 5 Oktober, tanggal 5. Oktober. Lain nama si bahasa tasian non. Hari pahlawan namanya. Apa nama bahasa tak? Tanggal 2 Oktober. Alay, tasuk ko jo padapon ni Syulip bah. Matak ka suba Syulip. Tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober. Tolong ya. Oke, tanggal 2 Oktober. Pilihan nai Pak Olip ngabuaroham. Jolo bulat balik pak katanya rok kula labang musibah. Kan itu naing. Ay nama boje ba menotta. Jadi memang lo nggak soni musibah. Kalian mau jauh 2 hari ini ba pusau lili nasa diskusi lah musibah. Kan itu ba. Naudoko tong 2 pilihan ni ngasocok di rohami detong. Nang nama milik de personari. Oh, nggak cocok mang na dia mana binggat sepilih totta. Imat tong, ano mamamilit ang sonari tong na main pilihan dobe 2 mak. Maranggi hami to ho mang na maruda ima pilihan na. Pilihan A Maranggi, pilihan B Maruda. Asam murah di takup utuh-utuhi. Emang. Ada nak personari jual lusi itu pilihannya. Ada yang nggak cocok 2 pilihan kan? Oke. A dan B. Nah, Ima. Ate nga ingat pas B tanggal 2 Oktober bama undangan dan non Pak Sekjen. Aleta sosialisasi mau di grup berarti kan? Sono ma pilihan na, sono ma opsi. Baru rata. Sono keputusan ni hasil ripunan ni rapot tawar nginon. Oke. Masa cocok ya Kang, masa tolong kita sudah jadi narak kula masalah ini, ba 2 ma opsi. Oke, ngari ngabe. Satu lumai tasi itu tuh ma amak situa. Menang lamborngin. Las tutup mak. Angga dia kak pang bertubung nang arong bete. Nga mudum. Tema. Jadi mau lihat mak dihita, mau lihat nang dituhatta di jumitik ta di Borginon. Jadi biasa dulu ya kan maranggi. Purpar di dor peninna. Nata pa di pocor doninna. Malut songoni pe nabui nabui tabahain, nabui hasil lo di Borginon. Bahasa yang dia manupak tunauli, tunadenggat tujulan narion, di tanah marang-maranggi. Jadi mau tungarok PH tanah sawoti naga meninggi mangna risi molo menurut pribadi ini sasahalak pribadi ta barakula dia kita marang-maranggi do ita. Jadi roha unak pula tahu buat itu roha ta. Jadi tatutuk ma jumitik ta di Borginon martangyang may tabasa dari roha ta. Martanya kita debata amanami namian di surgo. Puji-pujian dot hamulateon di pasahat rohanami tuadupamu Tuhan. Di pak aratopok rohanami do di gudang ni pasum-pasum nahu jalohami di panggulmiton ningodunami. Boy rupi hami tolhas tu Borginot Tuhan. Pajupang boy hami nakpe melalui jumiting dohot akang dolinami ang gidolinami di tano perserahani songoni nang di akang ginami na di huta di bona basogi Tuhan
Sudai nangalani gogo nami. Ola nasi do tolong mudo Tuhan. Katok tong marmudu-mudu hami. Angaleho pikiran naturang di hami Tuhan. Boi hami patul has akan ibagasan rohanami. Atik pe Tuhan. Sipata. Dang boi hami sa pendapat. Sipata. Boi bagi risipa kateon nami Tuhan. Dilala rohanami, dirajumi rohanami Tuhan. Nalau padi posod doi dihami namar hamaranggi. Dia kasakat nauli. Nadinggan nanaik sebatu pohon nami tujuan nyari ono Tuhan. Ajari hami, tuari namar dabot. Asamboi hami Tuhan. Mardame sonang lam labok kami. Dina mangalului hadengganon. Di poparan dia punami. Opu sahaladatu Tuhan. Di sude poparan dia pu. Nami opu sahaladatu. Dina marserahi Tuhan. Songonin yang bono pasogit. Molo tunga dong akan ibagasa parsahiton. Pamalum sahit. Sian pamatang nasida. Pergogoyak kausaha nani. Dalaton nasida Tuhan. Asang giat boy marnidalas nirohan nasida. Hama malum ni sahit. Tujuan narion. Molo tungpe Tuhan. Nadi dosa-dosanya ke ekonomi. Patuduon dalan. Padaraman. Asa boy nasida marlas niroha. Dini amangan dalani akka. Panggulmiton ningoluna tujuan nariot Tuhan. Boy terpakai nasida. Akka pacaran nasida. Di parangolona. Songon itu akka sakak namin na uliono Tuhan. Adok sebatu paon nasida. Tujuan narion Tuhan. Kalau pihak mahami di bodoman nami Tuhan. Dihirim rohan nami pada umusyak kami keparmaran. Patol hasami itu hari marsogot. Jumpa hami Tuhan. Diari natiur, diari nadenggan. Dina mangula silon nami hami Tuhan. Uboto hami, hurang malo do hami Tuhan. Mangidu si pangiduan nami. Nahobar tu perdagingon nami. Songon itu pertedion nami. Ajari hami tu hari namar dabot. Asalam sikop tang yang nami tujulom. Di dosa pangalison nami siganu pari Tuhan. Urasi hami sakkaruson nami. Asa tamaro be hami hasahatan di pasu-pasum. Ului matangiang dot elelenamiot Tuhan mari anakmu Yesus Kristus marpangiduak kami tu arupamu. Amin. Horas meta. Horas. Horas mate, horas. Horas ma oke. Horas. Oke, horas ma ita. Horas meta salunya.